안녕하세요. 반갑습니다. Сайн байцгаана уу? Уулзсандаа баяртай байна. 오신이라고들 수고 많으셨습니다. За энэ үртэл ирэх гэж бүгдээрээ хичээлээ. 어제 우리 중앙교회 찬양대 형제자매들이 늦게까지 자리를 준비하시더라고요. Өчтөрөөрөө төв жуулганы аханд бас маань нэлээд орой хүртэл энэ хүү байрыг бэлтгэж базаасан. 그래서 제가 물어봤습니다. Тэгээ тэр үед нь асуулаа. 이 늦은 시간까지 이렇게 피곤한데 준비하는 거 하고 내일 먼 데서 이렇게 형제자매들 올 텐데 둘 중에 어느 것이 힘들겠냐고 물어봤습니다. Та бүхэн орой хүртэл энэ ингэж бэлтгэлээ базаах, аль эсвэл холоос ирж байгаа аханд ус ер нь аль хүнд нь илүү хэцүү байх болоог асуусан. 멀리 오시는 분들이 더 힘들다고. Холоос ирж байгаа аханд ус маань илүү хэцүү байлгүй яах вэ гин. 늦은 시간까지 준비하지만 괜찮다고. Оройдтол бид бүхэн бэлтгэлээ базаасан ч тэр бол зүгээр гинлээ. 오늘 이렇게 준비 찬양하시는 것, 또 특송을 하시는 것, 들으시는 것, 이거 세 가지를 제가 잠시 보고 느꼈습니다. За тэгэхээр энэ магтан дууг сонсож байгаа та бүхэн дээрээс энэ магтан дууг дуулж байгаа, бэлтгэл магтан дууг дуулж байгаа энэ гурван зүйлийг бас харж ажиглалаа. 주일날 우리 형제자매들이 이렇게 준비 찬양을 했으면 좋겠다. Эзний өдөр ч гэсэн манай аханд бас өдий дайны бэлддэг бол сайхан даа гэж. 그리고 들으실 때도 이렇게 들었으면 좋겠다. Бас сонсож байгаа хүмүүс нь ч гэсэн ингэж сонсдог бол сайхан даа гэж. 여러분이 정말 그 찬양 듣는 모습이 너무나 아름다웠어요. Та бүхний ингэж магтан дуу сонсоо сууж байгаа дүр төрх нь бүр үнэхээр үзэгсэлэнтэй байсан. 그러셨어요? Тийм байсан уу? 그래서 찬양되기 때문에 Нэрээ магтан дууны баг юм байна. 관심이 있고 그 곡에나 음색에 이렇게 너무나 큰 관심과 마음을 가지고 듣는다는 것을 느꼈어요. Тэр хөг аялгаунд нь бүгдээрэнд нь сэтгэлээ зориулан анхаарлаа хандуулж байгаа мэнэ гэдэг нь бол мэдрэгдлээ. 그래서 그 모습을 보면서 오늘 설교 안 해도 되겠다라는 생각이 들었습니다. Тэр энэ дүр төрхийг хараад өнөөдөр бол нэг үг заахгүйсэн ч болохоор юм биш үү гэж бодлоо. 여러분이 이렇게 오시는 마음 그리고 준비 찬양하는 마음, 찬양 들으시는 그 마음 속에서 그 모습 속에서 다 돼 있다라는 생각을 들었습니다. Тэгэхээр та бүхний ирсэн дүр төрх магтан дуу сонссон тань, магтан дууг бэлдэж дуулж өгсөн тань гэд бүгдээрээ л ер нь болчихсон юм биш үү гэж бараг бодогдлоо. 하나님이 너무나 기뻐하시겠다는 생각이 들었습니다. Бурхан үүнийг хараад үнэхээр баярлж байгаа ах гэж бодогдсон. 아무튼 감사합니다. Ямар ч тач талархлаа. 이 시간 하나님께서 큰 기쁨을 얻으실 것 같아요. За энэ цаг хугацаанд Бурхан маань хамгийн том баяр хөөргийг авах юм шиг байна. 자, 기도하고 말씀 배우도록 하겠습니다. Хамтдаа залбираад үгийг суралцгаая.
주님 감사합니다. Эзэн минь ээ талархлаа. 우리가 하나님을 찬양할 수 있는 귀한 은혜를 받았음에 너무나 감사드립니다. Бид бүхэн энэ магтан дууг дуулж чадах энэ их нэгүслийг авсандаа талархаж байна. 그리고 함께 모일 수 있는 마음도 주셨습니다. Мөн хамтдаа цуглаж болох энэ сэтгэлийг ч гэсэн өглөө. 하나님을 찬양하는 영광을 세상 만방에 전하고자 하는 마음도 주심에 감사드립니다. Бурхан таныг магтсан сэтгэлийг энэ дэлхий даяар тараая гэсэн зүрх сэтгэлийг бидэнд зөвшөөрсөн талархлаа. 주님이 이 땅에 오셨고 Эзэн та энэ газар дээр ирээд 우리를 구원하는 일을 다 하셨습니다. бид бүхнийг аврах үлээ бүгдийг нь гүйцээсэн билээ. 그리고 우리에게 이 땅에 살아갈 귀한 목적을 주셨습니다. Мөн бид бүхэнд энэ газар дээр амьдрах энэ эрхэм боломж, энэ зорилгыг өгсөн билээ. 우리가 우리의 마음과 힘을 다해서 하나님을 찬양할 큰 은혜를 우리가 깨달았습니다. Бид бүхэн сэтгэл хүчээ зориулан Бурхан таныг магтах ёстой гэдгээр ихсэн ухаарсан. 이번 수련회를 통해서 우리의 마음을 더욱더 굳게 해주시고 Энэ удаагийн цугларалтаар дамжуулан бидний сэтгэл зүрхийг бүр илүү батжуулан гүнзгийрүүлж өгөөрэй. 하나님을 영광 돌리기에 부족함이 없도록 도와주십시오. Бурхан танд алдар суг өргөхөд дутагдах зүйлгүй байхаар та дүүргэж өгнө. 주님이 오시는 그날까지 믿음 변치 않고 말씀을 전하는 귀한 우리 찬양대원들이 되도록 도와주십시오. Эзэн таныг ирэх тэр өдрийг хүртэл итгэлд маань хувиралдгүй энэхүү магтан дууны нэгэн гишүүн байж чадхаа та тусална. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэр дээр гон залбирлаа. 아멘. 욥기 36장입니다. За, Йов 36 дугаар бүлэг байна. Йов 36. (24절) 24 дугаар ишлэл. 통역사 한번 읽고 그리고 여러분이 다시 한번 읽겠습니다. За 24-ыг орчуулагч нэг удаа уншаад та бүхэн араас нь нэг удаа давтаж уншаарай. Түүний ажлыг чи өргөх учиртайгаа сана тэрний тухай хүмүүс дуулсан билээ. 이번 수련의 주제 말씀입니다. За энэ удаагийн цугларалтын маань сэдв үг байна. 너는 하나님 하신 일 찬송하기를 잊지 말지니라. Түүний ажлыг чи өргөх учиртайгаа сана. 인생이 그 일을 노래하였느니라. Тэрний тухай хүмүүс дуулсан билээ. 오늘 세 가지를 우리가 같이 배워볼까 합니다. За өнөөдөр 3 төрлийн зүйлсийг хамтдаа суралцнаа. 하나님이 하신 일, Бурхны хийсэн ажил, 그리고 우리가 그것을 기억해야 될 것, бас түүнээс бид бүхэн юуг санах ёстой вэ? 그리고 인생이 하나님을 찬양하는 것이 마땅한 것. Бас хүн төрлөختөн энэхүү Бурхныг магтахад зохистой зүйлсүүд. 우리가 세 가지를 배워보자 합니다. За энэ 3 төрлийн зүйлсүүдийг хамтдаа бодож үзье гэж бодож байна. 한국어 성경에는 하나님 하신 일 찬송하기를 잊지 말지니라 그랬는데 За Солонгос Библиэлд бол Бурхны хийсэн ажлыг магтах учиртайгаа санаа гэсэн. 몽골어에는 하나님 하신 일을 높이기를이라고 말씀하셨죠. За харин Монгол Библиэлд бол түүний ажлыг чи өргөх учиртайгаа сана гэсэн байгаа. 여기에 찬양의 의미가 들어있다고 생각합니다. Энэ дунд бол магтаан дуу гэдгийн одоо утга шингэсэн байгаа гэж бодож болно. 찬양은 하나님이 하신 일을 높이는 거예요. Магтан дуу гэдэг чинь Бурхны хийсэн ажлыг өндөрт өргөн залахын нэр. 인간의 한 일이 아니라 Хүн төрлөختний хийсэн үйл бус, 인간을 높이는 것이 아니라 хүн төрлөختнөр хэлж байгаа зүйл бус, 하나님이 하신 일과 하나님을 알고 하나님을 높이는 게 찬양입니다. Бурхны хийсэн ажил Бурхныгаа өндөрт өргөмжилж байгаа тэрхүү үйл хэрэг байна. 그리고 하나님께 영광 돌리는 것이 찬양인 거죠. Мөн Бурхандаа алдар суг өргөнө гэдэг нь магтан дуу байна. 우리가 구원받은 다음에 어떻게 하나님을 더 자세히 알까? Бид бүхэн аврагдсныхаа дараа яавал Бурхнаа илүү таньж мэдэх вэ гэдэг. 하나님께 영광과 찬양을 어떻게 잘 그리고 힘껏 드릴 수 있을까라는 고민을 많이 하게 될 겁니다. Бурхандаа энэ алдар магтаалыг яаж сайн бас эр чадлынхаа хэрээр энэ магтаалыг өргөдөх вэ гэдэгт дээр бодож үзцгээдэг. 그러죠? Тэгдэг үстэй ер нь. 저는 찬양대만 보면 부러워요. За би бол магтан дууны багийнхандаа атаархдаг. 구원받고 나서 부러운 것들이 교회 안에서 여러 가지 있는데 Аврагдсныхаа дараа чуулган дотор атаархал маань төрж байсан олон төрлийн зүйлсүүд байсан. 성경을 잘 아시는 분들 Библийг сайн мэддэг хүмүүс, 그리고 성경을 정말 잘 알려드리는 분들 Библийг бас бусдад сайн мэдүүлдэг, заадаг хүмүүс.
그리고 찬양을 정말 잘하시는 분들. Тэгээд магтанд үнэхээр сайхан дуулдаг хүмүүс. 몽골에 와서 또 부러운 게 한 가지 더 늘었어요. За Монголд ирээд бас нэг атаархах зүйл нэгээр нэмэгдсэн. 뭘 것 같으세요? Юунд юм шиг байна? 너무 세상적이어서 제가 얘기 안 하려고 했다. Жохон ертөнцийн юм болохоор одоо хэлгүй яах вэ? 말을 잘 타시는 분들. Сайхан морь ундаг хүмүүс. 자, 어쨌든 구원받은 다음에 우리가 여러 가지 마음의 소원들이 생깁니다. Ямар ч тач аврагдсны дараа сэтгэл дотор маань олон төрлийн хүсэл зориг нэмэгддэг. 특별히 찬양되기 때문에 Онцгойлон магтан дууны баг учраас 하나님께 기쁨으로 그리고 지치지 않고 힘껏 찬양을 드리고 싶은 그런 소원이 있을 거예요. Бурхандаа баяр хөөрөөр цуцалтгүйгээр үргэлжлүүлэн магтаалыг өргөөд байх юмсан гэсэн хүсэл зориг бол байдаг баг. 그렇게 하려면 우리가 어떻게 해야 될까? За одоо тийхийн тулд бид бүхэн яах ёстой юм болоо? 어떻게 그게 가능할까? Яаж тэр бүхэн биелэгдэх юм бол? 자, 하나님이 하신 일과 За Бурхны хийсэн зүйл болоод 지금도 하시는 일 одоо хүртэл хийж байгаа ажил 그리고 앞으로 하실 일에 대해서 мөн хойштоо үйлдэх зүйлсүүдийн талаар 알고 믿고 예비하고 사모할 때 가능하다고 생각합니다. мэдээж, итгэж, бэлдэж, хүсэж, тэмүүлэх үед за тэр үед л боломжтой гэж бодож байна. 너무 빨리 얘기했나요? Жохон хурдан хэлээд байна уу? 하나님이 하신 일, Бурхны хийсэн зүйл, 하나님이 하시고 있는 일, Бурхны хийж байгаа зүйл, 앞으로 하실 일, хойштоо хийх зүйл 그걸 알고 믿고 예비하는 거예요. тэр зүйлсүүдэд итгэж, мэдэж, бас бэлтгэх. 그리고 하나님 나라를 사모하는 거예요. Тэгээд Бурхны улсыг хүсэн тэмүүлсэн сэтгэл байна. 그럴 때 정말 하나님을 힘있게 끝없이 찬양할 수 있을 거라고 생각이 듭니다. Ингээх үед л Бурхандаа үнэхээр тасралтгүйгээр бас хүчтэйгээр магтаалыг өргөж чаднаа гэж бодож байна. 우리가 욥기는 그 어떤 성경인지 잘 아시죠? За Йоб бол ямар ном бэ гэдгийг бид бүхэн сайн мэднэ шүү дээ. 그러죠? Тийм үстэй. 먼저 하나님이 욥의 신앙을 인정하시고 Төрүүлээд Бурхан бол Йовын итгэлийг хүлээн зөвшөөрсөн. 욥에게 고난이 이제 시작이 됩니다. За ийхүү Йовд бол зовлон эхэлсэн. 근데 그 고난 끝에 Тэр зовлонгийн эцэс төгсгөлд 욥이 그 고난을 잘 인내한 후에 Йов тэр зовлонгоо сайн твцсний дараа 하나님께서 복을 배나 주시는 걸로 욥기가 끝나고 있죠. Бурхан ёроолыг өгч байгаагаар ийхүү Йов ном дуусдаг. 그런데 지금 욥기 34장은 Ийхүү Йов 34 дээр 엘리후가 욥에게 하는 욥과 욥 친구들에게 하는 말입니다. за Илиху гэдэг хүний Йов болоод Йовын найзуудад хэлж байгаа үг байна. 지금 욥은 가족 자녀들 10자녀 다 죽었죠. Одоо Йовын хувьд бол 10 хүүхэд нь бүгдээрээ өгсөн. 재산 다 잃었죠. Бүх хэд материалаа салхинд хийсгсэн. 자기 건강 잃었죠. Өөрийн эрүүл мэнд гих зүйлгүй болсон. 아내는 하나님 욕하고 죽어라 하죠. Эхнэр нь бол чи Бурхныгаа хараад үхээ гэж хэлсэн. 그런 상황에서 하나님이 어찌하여 나에게 이 고난을 주실까? Ийм нөхцөл байдалд Бурхан яагаад надад энэ зовлон зөвшөөрсөн юм бол? 앞으로 가도 하나님 보이지 아니하시고 Урд Бурхан харагдахгүй байна. 뒤로 봐도 하나님 보고 계시지 않아요. Хойшоо эрэглээ Бурхан харагдахгүй байна. 하나님 분명 계신 건 알고 있는데 Бурхан гарцаагүй байгаа гэдгийг мэдээд байдаг. 자기 상황을 볼 때 Өөрийн нөхцөл байдлаа харах юм бол 정말 왜 이런 상황이 왔는지 이유를 모르는 거예요. үнэндээ яагаад ийм зүйл үүсснийг ойлгож чадахгүй байна. 자, 엘리후가 За Илиху харин 하나님이 하신 일을 기억하라고 했습니다. Бурхны юу хийсэн бэ? Тэр бүхнийг санаач ээ гэж хэлсэн. 여러분도 한번 생각해 봐야 됩니다. Та бүхэн бас нэг санаж бодож үзэх ёстой. 하나님이 하신 일이 뭘까? Бурхны хийсэн зүйл нь юу юм бол? 그리고 그 하나님이 하신 일을 통해서 나는 어떠한 마음을 가지고 살아가고 있는가? Бас тэр Бурхны хийсэн зүйлсүүдээр дамжуулан би ямар сэтгэлийг тээгээ түүгээр амьдарч байна вэ? 그래서 За мөн 골로새서 3장에는 우리에게 이렇게 권면하고 있어요. Колосой 3 дээр бид бүхэнд ингэж хэлсэн байдаг. 찾아볼까요? За хаагаад болъё. Колосой 3 дугаар бүлэг. 아름조르가 아름덜러 Колосой 3-ын 16 17. 우리 아름조르가 형제님들 아름덜러는 자매님들 한번 읽어보죠. За 16-ыг нь ах нар маань уншаад 17-г нь эгч нар маань хамтдаа уншия. Зүрхэндээ Бурханд ганцхан баяртайгаар дуулах сүнслэг дуу, магтуу дуулууд бүхий л мэрэгэн ухаанаар та нар бие биендээ зан, бие биенээ синхруулан Христийн үг та нарын дотор бэлхаморших болтугай. Та нар үг ба үйлсээрээ юу ч хийсэн түүгээр дамжуулан эцэг Бурханд талархал өргөж бүгдийг нь эзэн Есүсийн нэрээр хийхтэн.
여기 보면 16절에 За энэ харвал 16 дээр нь 그리스도의 말씀이 너희 속에 풍성히 거하여 Христийн үг та нарын дотор бэлхэн орших болтугай. 그다음에 중간에 보면 За голоос нь харвал 시와 찬미와 신령한 노래를 부르며 마음에 감사함으로 하나님을 찬양하고 баяртайгаар дуулах сүнслэг магтуу дуулууд гэж байна. Энэ нь бол бурханд хандсан баяртайгаар илэрхийлэгдэнэ. 그러니까 하나님의 말씀이 우리 속에 풍성히 있을 때 За бурхны үг бидний сэтгэл дотор бялхмаар байх үед 이건 무슨 뜻입니까? энэ ямар утгатай вэ? 하나님이 하신 일을 기억할 때 Бурхны хийсэн зүйлсүүдийг нь санаад явж явах үед 그리고 하나님이 하시고 있는 일을 깨달을 때 бас мөн бурхан маань юу хийж байна вэ түүнийг ухаарад явах үед 그리고 하나님이 하실 일을 우리가 깨닫고 예비할 때 мөн бурхны хийх зүйлсүүдийг нь ухаарад бэлдэж байх үед 그리고 나를 통해서도 тэгээ надаар ч гэсэндээ дамжуулаад 지금 하나님이 하시고 있는 일을 내가 깨달았을 때 одоо бурхан маань юу хийгээд байгаа вэ тэрийг ухаарах үед 뭐라고 돼 있습니까? тэгэх үед яадаг гэж байна? 16절에 16 нь 시와 찬미와 신령한 노래를 부를 수 있다라고 돼 있습니다. тэрхүү баяртайгаар дуулах сүнслэг дуу магтуу дуулуудыг өргөж чадна гэсэн үг. 그러죠? Тийм байгааз. 그러니까 찬양을 정말 하나님께 잘 드리고 하나님께 영광 돌리려면 Тэгэхээр магтан дууг үнэхээр сайхан дуулаад бурхандаа алдарсаг өргөё л гэвэл 찬양대원들은 정말 말씀을 잘 읽어야 돼요. магтан дууны багийн гишүүд магтан дуучид маань үнэхээр үгтэй орох хэрэгтэй. 그러죠? Тийм байгааз. 그리고 하나님이 무슨 일을 하셨는지를 알아야 되는 겁니다. Тэгээ бурхан маань юу хийсэн хийж байгаа гэдгийг сайн мэдэх ёстой. 그래야 정말 우리가 기쁨 가운데 찬양할 수 있는 겁니다. Тэгэж байж гэмэн бид өхөн үнэхээр баяртайгаар энэ магтан дуугаа дуулж чадна. 시편 За дуулал 107편도 보겠습니다. 107 дугаар бүлгээс хамтдаа харъя. Дуулал 107. 1절, 2절. 1 2 дугаар ишлэл байна. Дуулал 107-гийн 1 2. 읽어 드릴게요. За би уншаад өгье. Эзэн талархагтун тэрээр сайн сайхан бөгөөд түүний хайр инрэл мөнхийнх өстний гараас түүний золсон эзнэр золигдсон хүмүүс ийм өгүүлэг. 8절, 9절은 여러분이 읽겠습니다. За 8 9-ыг нь та бүхэн уншаарай. 예, 여호와께 감사하라. 그 선하심의 인자하심이 영원함이로다. Эзэн талархагтун гэж байна. Тэрээр сайн сайхан бөгөөд түүний хайр инрэл мөнхийнх 여호와께 구속함을 받은 자는 이같이 말할지어다. өстнөөс гарсан 2절. өснөөс гарсан түүний золсон эзнэр золигдсон хүмүүс ийн өгүүлгээ 또 гэнэ. 8절에 За мөн 8 дээр нь 여호와의 인자하심과 인생에 행하신 기이한 일을 인하여 그를 찬송할지로다. инрэл хайрынхын төлөө хүний хөвгүүдэд үйлдсэн гайхамшгуудынхын төлөө эзэн талархагтун. 하나님께서 이 땅에서 Бурхан энэ газар дээр 그리고 인생에 мөн энэ хүмүүс 나에게 надад 기이한 일을 한 것을 깨달아야 их хэрхэм зүйлсүүдийг хийж байгаа гэдгийг нь ухаарч байж гэмээ. 하나님을 높일 수가 있는 겁니다. Бурханыг өргөмжилж чадна. 하나님을 찬양할 수 있는 거예요. Одоо л Бурханыгаа магтаж чадна. 그리고 За мөн 9절에 9 дээр нь 하나님이 사모하는 영혼을 만족해 하시며 줄인 영혼에게 좋은 것을 채워주심이로다. учир нь цангасан хүнийг тэрээр хангалуун болгож үлссэн хүнийг сайн зүйлсээр дүүргэдэг билээ. 구원받은 성도들에게 Аврагдсан Христгч хүмүүс 하나님 나라를 사모하는 이들에게 Бурхны улсыг хүсэн тэмүүлж байгаа тэр 그 хүмүүс 영혼을 만족해 하시고 тэрхүү сүнсэнд илүү их сэтгэл хангалуун болгоно гэж. 그 영혼에게 좋은 것으로 채워주신다는 겁니다. Тэр нийгэмд бүр сайн зүйлсээр дүүргэдэг гэж байна. 그 역사를 아는 사람만이 항상 감사함으로 하나님께 찬양 드릴 수 있는 거예요. Энэ зүйлсийг мэдээж байгаа нэгэн л Бурханд үргэлжид магтаалыг өргөн амьдарч чаддаг. 15절 За 15 дээр нь 같이 읽어봐요. хамтдаа уншия. Инрэл хайрынхын төлөө хүний хөвгүүдэд үйлдсэн гайхамшгуудынхын төлөө эзэн талархагтун. 자, 32 함께 손시 Инрэл хайрынхын төлөө хүний хөвгүүдэд үйлдсэн гайхамшгуудынхын төлөө эзэн талархагтун. 고치닉 함께 손시 Инрэл хайрынхын төлөө хүний хөвгүүдэд үйлдсэн гайхамшгуудынхын төлөө эзэн талархагтун. 43절은 읽어드릴게요. За 43-ыг нь би уншаад өгье. Мэргэн хэн боловч эдгээр зүйлийг анхаарч эзний хайр инэрлийг ойлгохтун.
지혜 있는 자들은 이 일에 주의하고 여호와의 인자심을 깨달으리로다 그랬습니다. Тэгэхээр мэрэгэн хэн боловч эдгээр зүйлийг анхаарч эзний хайр инэрлийг ойлгох тун гэнэ. 하나님이 하신 일, Бурхны хийсэн зүйл 너무나 기이한 일, тэр үнэхээр эрхэм тэр зүйл. 그걸 지혜 있는 자들이 깨닫고 주의하고 하나님께 영광 돌린다는 겁니다. Тэр чинь мэрэгэн нэгэнд бол ухаараа тэгээд эдгээр зүйлийг нь анхаарад дараа нь үүгээрээ эзэндээ магтаалыг өргөдгөө гэж байгаа юм. 모세가 출애굽을 한 다음에 어떻게 했습니까? Мосе Египтээс гарсныхаа дараа яасан бilé? 홍해를 건넜어요. За улаан дэнгисээ гаталсан. 그리고 어떻게 해요? Тэгээд яасан? 하나님께 찬양을 드립니다. Бурхандаа магтаалыг өргөсөн. 그리고 미리암도 그 찬양을 같이 따라 부릅니다. За тэгээд Мириамын дуулж исэн магтаалын дууг нь даган дуулдаг. 자, 그들은 애굽에서 종으로 태어났어요. За Египтэд тэд бүхэн бүгдээрээ боолоор мэндэлсэн. 그렇죠? Тэгсэн мэт дээ. 종으로 태어났다가 보호자를 죽을 위해서 모세가 왕자가 됐었습니다. Яг л тэр үхэх байсан аюулаас Мосе харин ханху болсон. 자, 그들은 400여 년 동안 아브라함이 약속했던 약속을 기다리고 있었어요. Тэд 400 гаруй жилийн туршид тэртех Авраамийн амлсан амлалтыг нь хүлээн суусан. 우리가 종살이를 하지만 해방된다고 했다. Бид бүхэн боолоор амьдарч байгаа гэсэн бид чөлөөлөгдөн гэж хэлсэн. 하나님이 이끌어내신다고 했다. Бурхан маань биднийг энэ зүйлээс авч гарнаа гэж хэлсэн. 그런데 점점 고난은 심해지고 있는 거예요. Гэтэ багаар тэр зовлонгийн ачаа хүндэрч байсан. 남자가 아이가 태어나면 죽이는 겁니다. Эрэгтэй хүүхэд болоод мэдлэгийн бол шууд хөнөөж байсан. 미리암은 그 모세가 나일강에 떨어져가는 걸 보고 있었어요. Мириам тэрхүү Мосе тэр нийл мөрөнд урсаж байгааг нь харж байсан. 모세의 누나잖아요. Мосегийн их чинь. 그러죠? Тийм үстэй. 그런데 하나님의 도우심으로 Цагтаа Бурхны туслалцаа байсан учраас 모세가 왕자가 되고 Мосе ханху болсон. 40살이 되어서 모세가 40살이 되어서 За 40 нас хүрснийхаа дараа 하나님의 백성을 자기 힘으로 이끌려지만 하나님 그걸 원하지 않으셨습니다. Бурхны ард түмэн өөрийн хүчээр чөлөөлөх гэж оролцсон. Гэтэ Бурхан бол түүнийг нь хүсээгүй. 40년 동안 80세가 되도록 광야에서 모세가 살잖아요. 40 жилийн туршид 80 хүртлээр Мосе цөлд амьдарсан. 그런데 Гэхдээ 하나님이 Бурхан 그 모세를 다시 애굽으로 보내서 이스라엘 백성들을 이끌어냅니다. тэр Мосег дахин Израиль руу Египт руу гаргаж угаад Израиль үндэснийг чөлөөлсөн байна. 하나님의 약속을 본 거예요. Бурхны амлалтыг харсан гэсэн үг. 그러죠? Тийм багаз. 모세도 봤고 Бурхан Мосеж харсан, 미리암도 본 거예요. Мириам ч харсан. 출애굽기 За гитлэл 15장입니다. 15 дугаар бүлгээс харъя. Гитлэл 15. (1절부터 3절) 1-ээс 3 дугаар ишлэл 같이 읽어보죠. хамтдаа уншия. Тэгээд Мосе ба Израилийн хөгөөд эзэнд энэ дууг дуулжээ. Эзэндээ дуулнам би. Хүлэг морийг унааж танд далайд тэр хайж үлэмж өргөмжлөлийг өөртөө тэр авчээ. Миний хүч, миний магтуу болсон эзэн минь, миний аврал болсон билээ та. Тэр бол миний бурхан, түүнийг магтнам би. Эцгийн минь бурхан, түүнийг бас өргөмжлөн би. Эзэн бол дайчин, түүний нэр эзэн билээ. 홍해에서 이스라엘 백성들은 살아남고 애굽의 왕과 병사들은 다 죽었습니다. Улаан тэнгисээс бол Израилийн ард түмэн амьд гарч ирээд харин Египтийн дайчин цэргүүд бол бүгдээрээ тэнд амь өргөцсөн. 이때 모세와 이스라엘 자손이 이 노래로 여호와께 노래했다라고 돼 있죠. Тэгээд Мосе ба Израилийн хүүгүүд эзэнд энэ дууг дуулжээ гин. 그러면서 여호와를 찬송하리니 그는 높고 영화로우시며 그랬습니다. Эзэндээ дуулнам би, үлэмж өргөмжлөлийг тэр өөртөө авчээ гин. 3절에는 여호와는 용사시더라. 3 дээр нь эзэн бол дайчин. 그게 하나님의 이름이구나. Түүний нэр эзэн билээ. 용사기 때문에 우리를 이끌어내시고 적들을 다 바다에 몰아넣었다는 것을 안 겁니다. Дайчин учраас л тэд биднийг энэ улаан тэнгисээс аварсан юм байна. Бидний дайсныг хяаруулсан юм байна. 11절 보죠. 11 дээр нь харъя. 11절 11 같이 읽어봐요. хамтдаа уншия. Аяа эзэн бурхтаас хинэн танилууга адил ариун нь үлэмжийн алдран аимшигт үйлсэн гайхамшигтай вэ. 출애굽을 통해서 이스라엘 백성들이 참 하나님이 누구인지 알았다는 겁니다. Египтээс гарснаасаа дамжуулаад жинхэнэ бурхан нь харин хэн бэ гэдгийг нь жигнэсээ мэдэрсэн байна Израиль ард түмэн.
거룩함에 영광스러우며 찬송할 만한 위엄이 있는 분은 하나님밖에 없다. Ариун нь үлэмжийн алдран аимшигт үүсэн гайхамшигтай хинэн танилгаа адил билээ гин. 13절에 13 дээр нь 주께서 그 고속하신 백성을 은혜로 인도했다. бат хайртай нь биднийг авран хөтлөв. 자, 17절 같이 읽어보죠. За 17-г нь хамтдаа уншийе. Та тэднийг авчран өөрийн өв болох ууланд тарина. Аяа эзэн энэ бол та өөрөө суухаар бэлтгэсэн газар билээ. Аяа эзэн энэ бол та өөрийн гараараа байгуулсан ариун газар билээ. 주께서 주의 백성을 인도했다라고 되어 있습니다. Эзэн өөрийнхөө ард түмнийг удирдан гаргасан. 구속해 주시고 인도해서 이끌어 나가시는 거예요. Тэрхүү тэднийг гаргаж ирээд мөн өөрийн удирдах буй газраараа дагуулсан 야, явсан. 이 하나님을 정말 이제 우리가 알았다라는 겁니다. За одоо тэр бурхныг бид өхөн үнэхээр танилаа мэдлээ гэж байна. 그리고 Тэгээд 19절부터 21절에 보면 19-оос 21-ийг харуул. 21절만 읽어드릴게요. За 21-ийг нь зөвхөн уншаад өгье. Мириам тэдэнд дуулан эзэнд дуулъя. Тэр өндөрт өргөмжлөгдлөө. Хүлэг морийг унаачтай далайд тэр хаялаа гэв. 자, 모세의 누나 미리암도 이제 하나님께 온전히 영광 돌리는 겁니다. Мойсегийн эгч Мириам жисэндээ бурхандаа бүрэн төгөөс энэ алдар магтаалыг өргөж байна. 왜 그들은 그렇게 할 수 있었을까요? Яаж энэ хүмүүс энэ магтаалыг өргөж чадсан юм бол? 시편 Дуулал 96편을 보겠습니다. 96-аас харъя. Дуулал 96 дугаар бүлэг. Дуулал 96 2절부터 2-оос ахуулаад 8절까지 8 дугаар ишлэл хүртэл. 그것도 형제님 자매님 나눠서 읽죠. За эхлээд ахнар дараа нэгснэр гэдээ хуваагдаад уншаа. Эзэнд дуулж түүний нэрийг магтахтун, түүний авралыг өдрөөс өдөр тунхаглахтун, түүний яруу алдрыг үндэснүүдэд тунхаглаж, түүний гайхамшигт үйлсийг бүх ард түмнүүдийн дунд ярихтун. Учир нь эзэн авууга бөгөөд агуу ихээр магтагдах нэгэн мөн бүх бурхтаас дээгүр түүнээс эмээгтэн. Учир нь хүмүүсийн бүх бурхтан шүтээнүүд юм. Харин эзэн тэнгэрсийг бүтээсэн билээ. Түүнд яруу алдар ба сүр жавхлан бий. Түүний ариун газарт хүч чадал үзэгслэн бий. Ард түмнүүдийн ургуудаа эзэнд өргөхтөн. Эзэнд яруу алдар хүч чадлыг өргөхтөн. Нэрдэн дүүцэх яруу алдрыг эзэнд өргөхтөн. Өргөлөө авчран түүний өргөөний хашаанд ирэхтэн. 여기 시편 90편 앞에 보면 이제 자. 하나님의 사람 모세의 기도라고 신약이 됩니다. Дуулал 90-ээс нь харах юм бол Бурхны хүн Мосегийн залбирлаа гэсэн хаяг харагдана. 그러죠? Тийм багаз. 네, 이제 시편 96편도 계속 모세의 기도로 이루어지는 거예요. Тэгэхээр дуулал энэ 96 гэсэндээ үргэлжлүүлэн Мосегийн залбирлал яваад байгаа. 자, 이 96편 2절에 За 96-гийн 2 дээр 여호와께 노래하여 그 이름을 송축하며 그 구원을 날마다 선포할지어다. эзэн дуулж түүний нэрийг магтахтун, түүний авралыг өдрөөс өдөр тунхаглахтун. 3절에 그 영광을 열방 중에 그 귀한 행적을 만민 중에 선포할지어다. 3 дээр нь түүний яруу алдрыг үндэстнүүдэд тунхаглаж, түүний гайхамшигт үйлсийг бүх ард түмнүүдийн дунд ярихтун. 여호와같이 광대하신 분이 없다라는 겁니다. Тэр эзэн шиг агуу нэгэн бол өөр байхгүй гин. 그래서 그 능력을 찬양한다는 겁니다. Одоо харин энэ хүч чадлыг нь бурхандаа магтаал болгож өргөө гэсэн үг. 하늘을 창조하셨고 Энэ тэнгэр огторгойг бүтээсэн, 땅을 창조하셨고 энэ газрыг бүтээсэн, 인간 역사도 주관하시고 хүндрэлтийн түүхийг удирдан залж байгаа. 10절에 여호와께서 통치하신다고 돼 있잖아요, 열방을. 10 дээрээс нь харах юм бол хүмүүсийн дунд тэрхээр тогтоосон байгаа гэж байна. 그러죠? 그래서 Тийм учраас 8절에 8 дээр нь 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 하면서 찬양을 하는 겁니다. нэртэн дүүцэх яруу алдрыг эзэнд өргөхтөн гэдэг чинь одоо магтан дуулаа гэсэн үг. 하나님을 알지 못한다면 Бурхны хэрвээ мэддэггүй байсан бол 어떻게 여호와께 합당한 영광을 돌리겠습니까? яаж эзэндээ зохих үе алдар цууг нь өргөж чадах вэ? 모세와 미리암은 하나님을 경험한 거예요. Мосе, Мириам хоёр Бурхныг өөрөө мэдэрсэн байна. 그리고 정말 참신은 하나님밖에 없다는 것을 인정하면서 찬양하는 겁니다. Тэгээд үнэхээр Бурхнаас өөр нэгэн байхгүй байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн учраас тэгээд магтан дуулсан. 아이를 낳고 싶어도 낳지 못했던 한나가 있었습니다. Үр хүүхэдтэй болохыг хүссэн ч гэсэндээ түүнд үр хүүхэд заяагаагүй хаандаа гэгч хүн бэ. 근데 하나님이 아이를 허락하셨어요. Гэхдээ Бурхан үр хүүхдийг зөвшөөрсөн. 아이를 낳고 어떡합니까? Харин хүүтэй болоод яасан бilé? 하나님께 기도를 합니다. Бурхандаа залбирдаг. 사실 그것은 하나님의 영광을 돌리는
내용이에요. Үнэндээ тэр бол бурхандаа алдар суг өргөж байгаа агуулга байна. 사무엘상 2장 1-р Самуэль 2-р бүлэг. 1-р Самуэль 2 1절부터 3절까지 1-ээс 3 дугаар ишлэл хүртэл 읽어드릴게요. за би уншаад өгье. Тэгээд хаана залбирэн эзэн таньда зүрх минь баярлан эзнийхээ дотор ивэр минь бас өргөгдөн авралт тань баярлан баяссан би ам юуга дайснуудынхаа эсрэг чинээгээр нангав эзэнтэй адил ариун нь үгүй игээл тань шиг нь хаач үгүй бидний бурхан лугаа адил хад гэж байхгүй ихэд олон үг бардамнаж бүү ярьтугай ихэмсэг үгээс амнаас чинь бүү гартугай хамгийн мэдгч бурхан эзэн тул хамаг үлийг дэнслэгч нь чухамдаа тэрвэлээ. 한나가 안 하나님은 행동을 다 달아보시기도 하는 하나님이라는 거예요. Ханнагийн мэддэг бурхан бол хамаг үйлсийг дэнслэгч бурхан гэнэ. 그리고 6절부터 10절에 보면 Мөн 6-аас нь 9 10 хүртэл харуул. 여호와는 죽이기도 하시고 살리기도 하신다. Эзэн бол өхөөлдөг бас амьлуулдаг. 음부에 내리기도 하시고 올리기도 하신다. Өхөксдийн оронд унгадаг бас өргөж босгодог. 7절에는 7-дөр нь 가난하기도 하고 부하기도 하시며 өгөөрүүлдэг бас баяжуулдаг. 낮추기도 하고 높이기도 하신다. Дордуулдаг бас дээрдүүлдэг. 8절에는 8-д нь 가난한 자를 진토해서 일으키시고 өчүүхэн нэг шорооноос босгохдоо 빈핍한 자를 걸음더미 위에서 드사 귀족들과 함께 앉히시며 үгээгүй ядаг үнс хогноос өргөхдөө өргөмжлөн тэднийг дээдсийн дунд суулгаа. 영광의 위를 차지하게 하시는도다. Тэр өндөр алдар суудлыг тэдэнд 9절에는 өвлүүлэх босууг нь 그가 9-дэр 그 нь 거룩한 자들의 발을 지키실 것이다. тэр бишрэлтнүүдийнхээ хөлийг нь хамгаалдаг аа. 그 거룩한 자가 누구예요? Тэр ариун нэгэн бишрэлтэн гэж өрнөх юм бэ? 성도들을 얘기하는 거예요. Итгэгчдийг хэлж байгаа хан. 자, 10절은 같이 읽어봐요. За 10-ыг нь хамтдаа уншийе. Түүнтэй дэрсэлдэгчд нам дарагдана. Тэгээд тэднийг эзэн Тэнгэрээс бас нэргэн. Дэлхийн хязгаар хүртэл эзэн шүүх болно. Хаанда хүч чадлыг тэр өгөх болно. Тосолсныхоо эврийг тэр бас өргөх болно гэв. 한나는 이런 하나님을 깨달은 거예요. Хаана ийм бурхныг өөрөө ойлгож ухаарсан бэ? 그런데 Гэтэл 제사장 엘리는 дахлагтай эхэлж Эли 12절에 이렇게 돼 있습니다. 12 дээр нь ингэж гарч байгаа. 엘리의 아들들은 불량자라 여호와를 알지 아니하더라. Элигийн хөвгүүд үл бүтэх хүмүүс байсан бөгөөд тэд эзнийг мэддэггүй байв. 평범한 여인 한나는 하나님을 알고 있는데 Зүгээр ингийн нэгэн хаана гихч эгэл эмэгтэй бурхныгаа таниа мэдчихсэн байхад 제사장 엘리는 자기 자녀들에게 하나님을 알게 하지 못한 거예요. ахлах дахилж Эли өөрийн хүүхдүүдтэй ч бурхныг мэдүүлж өгч чадаагүй. 왜? Яагаад вэ? 엘리는 자기 아들들을 하나님보다 더 높였던 겁니다. Эли өөрийн хүүхдүүдээ бурхнаас өндөрт өргөмжилсөн. 그래서 하나님이 엘리를 제하시잖아요. Тийм учраас бурхан Элийг үгүй болгосон. 그렇죠? Тэгсэн биз? 하나님께 영광 돌리지 않으니까 Бурхан алдарсаг өргөхгүй байгаа юм хойно 제하시는 겁니다. бурхан цааш нь түлхсэн байна. 하나님을 올바로 안다면 Бурханыг зөв зохистой таньж мэдсэнсэн бол 하나님을 높이는 거예요. бурхандаа алдарсаг өргөлгүй яах вэ? 그게 찬양인 겁니다. Тэрийг тань магтаал гэдэг юм. 또 노래를 잘하는 사람 다윗이 있죠. За мөн сайхан дуулдаг хүн гэвэл одоо Давид байгаа шүү дээ, тийм ээ? 예. 청년 때부터 어린 아이 때부터 하나님의 말씀으로 길리움 받았던 다윗입니다. Балчир хүүхэд баг залуу наснаас ахуулаад бурхны үгээр сургагдсан Давид. 하나님이 Бурхан 그 다윗에게 기름을 부어서 선택하십니다. тэр Давидын дээр тосыг зутган тэр нэгнийг сонгосон. 예. 목동을 하고 있는데 하나님 부르셨어요. Зүгээр л нэгэн хончин хүү байхад нь бурхан дуудсан. 다윗은 하나님이 전부인 사람입니다. Давид бол бурхны одоо зүрстгэлийн дагуу хүн байсан. 자기 인생에서 하나님은 다예요. Өөрийн Давид бол Давидын хувьд бол бурхан бүх зүйл нь байсан. Тэгэхээр 그 마음속에 하나님으로 가득 차 있는 사람인 겁니다. тэгэхээр сэтгэл дотор нь бол зүгээр бурхан бялхаж цалгиж байсан гэсэн үг. 왜 하나님이 다윗을 선택했을까? Яагаад тэгвэл бурхан Давидыг сонгов? 이스라엘을 통해서 Израилаар дамжуулаад 세상 만방의 능력의 하나님을 알게 하시려고 다윗을 선택한 거예요. дэлхийн дээр өөдөөм ард түмэнд энэ хүч чадлын бурхан гэдгээ таниулахын тулд байсан. 그래서 이스라엘을 한 나라로 묶고 Тийм учраас Израилийг нэгэн улс болгоод 그 주위 나라를 다 통일하는데 다윗이 크게 쓰임을 받았습니다. эргэн тойрны улсуудыг нь хүч нэгтгэх үед тэр үед л Давидыг хэрэгэлсэн байна. 그래서 전쟁을 위해서 하나님이 다윗을 선택했죠. Мөн дайны төлөө Давидыг сонгосон. 사무엘하 22장입니다. 2 дугаар Самуэль 22 байна. 2 дугаар Самуэль 22
같이 우리 형제님들만 읽어보시죠. За 40-ыг зөвхөн ах нар маань уншия. Тулалдахад минь та намайг хүч чадлаар зэвсэглэж, намайг эсэргүүцэн босгогчдыг миний доор хөсөр унгав. 형제님들, Ах нараа, 형제님들, ах нараа. 하나님 왜 여러분들 구원해 주셨어요? Бурхан яагаад та бүхнийг аварч өгсөн юм бол? 전쟁하라고. Дайт гэж байгаа юм. 내일 우크라이나로 가야 되나? Одоо тэгвэл 마르가시 우크라이나로 가야 а 되나? маргааш Украин руу явах уу? 비쉐. Үгүй шүү. 영적 전쟁을 하기 위해서 여러분을 선택하신 거예요. Сүнслэг дайнд та бүхнийг дуудсан бахан. 자매님들도 마찬가지고. Тэр нь ч гэсэн үн эгчнэр маань ч гэсэн адилхан. 다윗의 Давид 야 주께서 나로 전쟁케 하려고 능력으로 내게 띄우셨구나. за тэр нэг нь намайг дайнд хүч чадлыг маань бэлтгэж зэвсгэлсэн гин. 거기 22장 1절부터 3절을 보면 22-ийн 1-ээс 3-ыг нь харвал 자매님들 за эгчнэраа 읽어보시죠. за эгчнэр маань уншаад өгье. Эзэн өөрийг нь хамаг дайснуудаас нь мөн Саулын гараас аварсан тэр өдөр Давид энэ дууг эзэнд дуулав. Тэр ийхүү дуулав. Эзэн бол миний хад, миний бэхлэлт, миний аврагч, миний бурхан, миний хорогдох хад, миний бамбай, миний авралын ивэр, миний цайз, миний хорогдох газар, миний аврагч, та намайг балмад явдлаас хамгаалдаг билээ. 사울이 늘 다윗을 죽이려고 했죠. Саул үргэлжил Давидыг хөнөөх гэж оролдож байсан. 근데 하나님이 보호하셨어요. Гэтэ бурхан тэр бүгдээс хамгаалсан. 다윗은 그걸 안 거예요. Давид түүнийг мэдэж байсан. 그리고 Тэгээд 시를 쓴 겁니다. ийхүү шүлээлэн бичсэн байна. 그 내용 전부를 압축하면 뭡니까? За тэр бүгдийг нь ер нь нийлүүлээд хэлэх юм бол ер нь юу вэ? 하나님은 나의 전부다. 그런 뜻이에요. Бурхан миний бүх зүйлх сутгатай. 하나님 없이는 난 못 살아 그런 거예요. Бурхангүйгээр би амьдрашгүй гэж байгаа юм. 여러분들 하나님 없이 살 수 있어요? Та бүхэнд ер нь бурхан байхгүй бол амьдрч чадах уу? 믿고? Мэдхгүй байна уу? 믿고면 하나님을 모르는 거예요. Мэдхгүй бол харахандаа бурханыг мэдхгүй л гэсэн. 그래서 성경이 있는 거예요. Тийм учраас бурхан Библи урд тань байгаа. 하나님을 경험한 선진들의 말을 우리가 배워야 되는 거예요. Бурханыгаа мэдэрч гисэн тэрхүү иш үзүүлэгч нарын үгнүүдийг бид бүхэн өөрсдөө суралцах ёстой. 전쟁에서 자기가 살아남을 거라는 자신을 할 수 있는 사람은 한 사람도 없어요. Дайнд өөрөө өстэй амьд мэд гарч чадна гэж өөртөө итгэлтэй хэлж чадах нэг ч хүн байхгүй. 그러죠? Тийм биз дээ. 다윗은 그거 알아요. Давид түүнийг мэдэж байсан. 하도 전쟁을 많이 했기 때문에. Маш их дайм тулаантай байсан учраас. 그래서 하나님의 능력과 도움이 얼마나 필요한지 간절한 사람인 거예요. Тийм учраас бурхны туслалцаа хүч чадал ямар их хэрэгтэй вэ гэдгийг чин сэтгэлээсээ мэдэрсэн хүн байсан. 그래서 자기 인생 속에서 하나님이 자기를 위해서 이스라엘 역사를 위해서 이 전쟁에서 하신 일들을 기억하고 있는 거예요. Тэгэхээр өөрийнхөө амьдрал дундаа бурхан өөрийнх нь төлөө энэ ард түмнийхэн төлөө хийсэн бүх зүйлсүүдийг санаад явж байсан байна. 거기 7절 한번 보죠. 7-ог нь харъя. 허릉허이링 덜러 읽어드릴게요. За би уншаад өгье. Зовлон шаналн дотроо эзнийг би дуудаж, бурхандаа би хашгирсан. Тэрээр сүмээсээ дуу хоолойг минь сонсож, түүний сонорт хашгираа минь очсон билээ. 환난 중에 여호와께 아뢰더니 Зовлон шаналн дотроо би эзнийг дуудаж, 저가 그 전에서 내 소리를 들으시며 그랬습니다. бурхандаа би хашгирсан тэр нэгэн сонссон гэж байна. 그러니까 하나님을 생각해 저가 하나님이죠. Бурхан гэж байгаа нь одоо тэр хэлж байгаа шүү дээ, тийм ээ? 10절에도 보면 10 дээрээс нь харуул. 저가 또 하늘을 들이오고 강림하시니 그 발 아래는 어두캄캄하도다 그랬습니다. Тэнгэрсийг бүхийлгэж түнэр харанхуйг хөлдөө дэвсээр тэр бууж ирвэ. 12절에도 12. 저가 흑암 중 모인 물과 공중의 빽빽한 구름으로 들린 장막을 삼으셨다. Ус хураасан өтгөн үлсийг өөрийгөө тойруулсан харанхуйн бүрхүүл болгоо. 14. 14. 여호와께서 하늘에서 내성을 바라신다고 했습니다. Эзэн Тэнгэрээс аян загтлуулан хамгийн дээд нэгэн дууга хүмүүнүүлвэ гин. 17절에도 17 дээр 저가 нь 위에서 보내서 나를 취하시며 마른 물에서 나를 건지셨도다. тэр дээрээс сунган намайг авч их уснаас татан гаргав. 테르 보릉입니다. Тэргээд байгаа нь бурхныг хэлээд байна. 19절에도 19 дээр нь 저희가 나의 재앙의 날에 이르렀으나 여호와께서 나의 의지가 되셨도다. тэд миний зовлонт өдөр надтай тулгарсан гэвч эзэн миний түшиг байлаа. 20절에 나를 또 넓은 곳으로 인도했고 나를 기뻐하심으로 구원하셨다. 20 дээр нь тэр намайг таалсан учраас намайг уудам газарт авчран аварсан билээ. 21절에도 22 여호와께 이 허르닉
21 여호와께서 내 의를 따라 상 주시며 Зөв шударга явдлын мань дагуу эзэн намайг эзэн шагнаж 내 손에 깨끗함을 조차 갚으셨도다. гар минь цэвэр ариун байсны төлөө намайг урамшуулав. 그러면서 Тэгингээ 22절부터 27절까지 22-оос нь 27 хүртэл 같이 읽어봐요. за хамтдаа уншъя. Учир нь би эзний замыг баримталсан, бурууг үйлдэж бурхнаасаа салаагүй. Бүх тогтоол нь миний өмнө байсан. Би зарилгуудаас нь эргээгүй билээ. Би түүний өмнө гэмзэмгүй байж, нүглээс нь өөрийгөө хол байлгав. Түүний мэлмийн өмнө би зөв шударга бөгөөд цэвэр ариун байсан тул эзэн надад хариулсан юм. Итгэмжтэнд итгэмжээ үзүүлдэг та гим зэмгүүд гимгүй л ханддаг. Цэвэр ариунд цэврээ зэг шударга биш хүнд та тэрс байдлаа харуулдаг. Дорой ядууг та авардаг. Таны харц ихэмсгүүдийг номхотдог. 다윗이 평생 깨달은 거예요. За Давид амьдралынхаа туршид энэ зүйлийг ухаарсан байна. 하나님은 깨끗한 대로 정직한 대로 갚으시는 분이다. Бурхан цэвэр ариун байвал цэвэр ариунаар л хариулдаг. 그게 하나님이라는 거예요. Гэхдээ тэр чинь бурхан гэсэн үг байна. 26절에 26 дээр нь 자비한 자에게는 주의 자비함을 나타내시고 итгэмжтэнд итгэмжээ үзүүлдэг та 완전한 자에게는 주의 완전하심을 보이시고 гим зэмгүүд гимгүй л ханддаг. 그렇죠? Тэгсэн бааз. 28절에는 За 28 дээр нь 교만한 자를 살피사 낮추시기도 한다. дорой ядууг та авардаг, таны харц ихэмсгүүдийг номхотдог. 그러죠? Тийм байгаас те. 사무엘하 22장에서는 2 дугаар Самуэль 22-оос ахуулаад 하나님께서 자신을 통해서 어떤 일들을 하시고 어떻게 깨달았는지를 계속 말씀하고 있습니다. Бурхан өөрөө юу айлдаж юу хийх вэ гэдгээ үргэлжлүүлэн нарийн доторх хэлсэн. 그러니까 다윗은 하나님 앞에 찬양을 잘하는 자가 됐던 거예요. Тийм учраас энэ хүү Давид Бурханы өмнө сайхан магтаалыг өргөдөг нэгэн болсон гэсэн. 23장 23 1절부터 дугаар бүлэг 1-ээс хаваад 5절까지 1-ээс 5 дугаар ишлэл. 통역사 한 절 여러분 한 절 읽을게요. Орчуулагч нэг ишлэл та бүхэн нэг ишлэлийг ээлжлэн уншъя. Эдгээр нь Давидын сүүлчийн үгс юм. Өндөрт өргөмжлөгдсөн Яаковын бурхнаар тослогдсон Израилийн яруу дуулалыг бичигч Есийн хүүгүүд Давид тунхаглаж байна. Израилийн бурхан зарлиг болов. Израилийн хад надад хэлв. Бурханаас айн имээд зөв шударгаар хүмүүсийг захирдаг нэгнэн. Миний гэрч бурхны хувьд мөн ийм босов. Учир нь тэр надтай үрд мөнхийн гэрээг байгуулж бүгдийг эмхлэн хамгаалжээ. Миний хамаг аврал ба хүслийг бурхан үнэхээр өсгөх босов. 다윗의 마지막 말이라고 그랬습니다. За Давидын эцсийн үгээ гэж хэлсэн байна дээр. 높이 올리운 자, Тэр нэгэн өндөрт өргөмжлөгдсөн. 하나님에게 기름을 부음 받은 자, Бурхнаар тослогдсон 이스라엘 노래 잘하는 자. Израилийн яруу дуулалыг бичигч. 뭐야? 하나님께 영광을 돌리는 자, 하나님을 높이는 자라는 겁니다. Одоо бурхандаа алдар сууг өргөдөг бурхныгаа дээш өргөмжилдэг нэгэн л гэсэн үг. 하나님이 나를 높였다. Бурхан маань намайг өргөмжилсэн. 그리고 나는 하나님을 높일 수밖에 없는 사람이 됐다. Тийм учраас би бурхныгаа дээш өргөмжлөхөөс өөр аргагүй нэгэн болжээ. 인생 평생 살아보니까 정말 높일 분은 하나님밖에 없다라는 거예요. Энэ амьдралыг туулаад үзтэл үнэндээ өндөрт өргөмжлөгдөх нэгэн бурхнаас өөр алга. 자기뿐만 아니라 Өөрөө төдийгээр дуусахгүй 자기의 거기 5절에 보면 таваас нь харвал 영원한 언약을 자기 자손에게도 주셨잖아요. үрд мөнхийн гэрээг тэрээр байгуулсан гин. 그러죠? Тийм багаз. 이런 하나님이 어딨냐는 얘기예요. Гэхдээ ийм бурхан өөр хаана байна вэ? 다윗은 하나님을 높일 수밖에 없는 인생을 경험한 겁니다. Давид бурхныгаа өргөмжлөхөөс өөр аргагүй тийм амьдралыг өөрөө мэдэрсэн хүн байна. 그래서 다윗이 언약궤를 다윗 성으로 들여온 다음에 Тийм учраас Давид гэрэний авдар өөрийнх нь цайз руу орж ирэх үед 어떻게 합니까? яасан бilé? 하나님께 영광 들고 하나님을 높이는 찬양대를 조직하잖아요. Бурхандаа алдар сууг өргөсөн тэрхүү магтаалыг өргөдөг дөө. 그러죠? Тэгдэг үз? 그 수가 어마어마합니다. Угаасаа тэгэж бүжиглэж найрлахаас өөр аргагүй байсан гэсэн үг. 여기 있는 여러분 수보다 훨씬 많아요. Энчээ байгаа та бүхнээс илүү их байсан гэсэн үг. Олуула. 역대상 1-р хад 1-р шаш дээр 6장입니다. 6 дугаар бүлэг байна. 1-р шаш дээр 6.
31절 За 32, 고친닉 31 읽어드릴게요. За уншаад өгье. Эдгээр нь авдрыг байрлуулсны дараа эзний өргөөнөө дууны үйлчлэл Давидын томилсон хүмүүс бөгөөд. 자, 여기 찬송하는 일을 맡게 한다라는 말씀이 나오죠. За энэ ч дууны үйлчлэл томилсон гэж байна тийм ээ. 그러죠? Тийм байгааз. 그 다음에 Дараа нь 33절에 보면 33-аас харвал 읽어드릴게요. уншаад өгье. Өөрсдөөний хүүгүүд хамт үйлчлэгчэд дараах билээ. Гохаачуудын хүүгүүдээс хүү Хеман нь дуучин бөгөөд тэрээр Йоёлийн хүү юм. Йоёл нь Самуэлийн хүү. 39절 За 39 읽어드릴게요. уншаад өгье. Химаны ах トゥ Асаф нь түүний баруун тал зогсох болсон юм. Асаф нь Берехагийн хүү, Береха нь Шимеагийн хүү. 특별히 찬양대를 맡았던 사람들의 이름이 나와요. Онцгой яг энэ магтан дуулдаг одоо тэр үүрэг роолыг хүлээн авсан хүмүүсийн нэр гарч байна. 왜 그들의 이름이 있을까요? Яагаад энэ хүмүүсийн нэр бүр бичигдэж үлдсэн юм бол? 하나님 특별히 세우신 거예요. Бурхан онцгойлон босгосон байхгүй юу? 그래서 시편에 보면 Тийм учраас дуулал номон дээрээс харвал 아삽의 시가 많이 나옵니다. Асафийн дуулууд их гардаг тийм ээ. 그들도 Тэд нар ч гэсэн 하나님의 역사를 안 거예요. Бурханы үйл ажиллагааг яаж ажиллаж байгааг нь мэдсэн гэсэн үг. 물론 그들의 인생이 평탄했던 것만은 아닙니다. Мэдээж хэрэг тэдний амьдрал үргэлж сайхан дардан байсан гэсэн үг биш. 다윗도 마찬가지잖아요. Давид ч мөн адил. 그렇죠? Тийм биз? 수많은 고난이 있었어요. Өчтөчнөө зовлон тулгарсан. 하나님을 경험했기 때문에 Бурханаа мэдэрсэн учраас 하나님께 영광 돌리는 찬양들을 쓰고 부른 거예요. Бурхандаа алдар сүг өргөх тэрхүү магтан дууг битсэн байна, түүнийгэж дуулсан байна. 역대상 25장에 보면 1-р шаш дээр 15-аас харвал 25-аас харвал 288인의 악기 연주자도 또 따로 세웁니다. за тэгэхээр 288 хөгжимчдийг тусад нь босгож ирдэг. 그러죠? Тэгдэг үз. 역대 25장 8절부터 31절에 보면 За 15-ийн 28-аас харвал 288명을 24반차로 나누어서 항상 하나님께 찬양 드리는 일들을 하게 합니다. За тэр 288 хүнээ 24 хэсэг болгож байгаад үргэлжид магтаалыг ингээ ээлжлэн дуулахаар тийм зохион байгуулалтыг хийсэн. 지금은 그렇게 어떻게 합니까? За одоо тэгэхээр яадаг вэ? 오늘 찬양대 이렇게 수련회가 시작하기 전에 방송실에서 무언가를 해놨어요. За өнөөдөр ийхүү магтан дууны багийн цуглаалт эхлэхээс өмнө техникийн өрнөөс бэлдсэн. 뭘 해놨습니까? За нэг зүйл бэлдсэн байгаа. Юу бэлдсэн бол? 찬양을 틀어주더라고요. Магтан дууг ингээ тоглуулсан тийм ээ. 이때는 그게 없었잖아요. Тэр үед чинь ингээд ийм тоглуулчих автомат тийм тоглуулах магтан дуу байгаагүй шүү дээ. 그러죠. Тийм үстэй. 그러니까 반차를 나눠서 Тийм учраас нэг ингээ хэсэг болгож хувааж байгаад 마치 수양에서 침례식 할 때 яг л нөгөө цугларалтын үеэр баптизм хүртэх ёслол болох үед 악기 연주하고 хөгжмөө тоглодог. 찬양하고 Тэгээ магтан дуу хажууд нь дуулж байдаг. 침례가 다 끝날 때까지 해주는 것처럼 Тэгэхээр нөгөө хүмүүс баптизм хүртэж дуусах хүртэл тэрийг дуулдаг үстэй. 라이브로 그걸 다윗이 한 거예요. Яг л боддоор тэрийг бүр Давид ингээ дахин хийж байсан л гэсэн үг. 끊임없이 찬양이 나올 수 있도록. Ямар ч тасралтгүйгээр магтан дууг үргэлжлүүлэхийн тулд. 자, 1절, За 1-р хэсэг. 2절, За 2-р хэсэг дараа нь 3, 4절, за 4-р хэсэг шүү. 다음 곡 За дараачин дуу. 이렇게 하는 것처럼. Ингээл яваадсан гэсэн үг. 왜? Яагаад вэ? 왜 그랬을까요? Үгүй яагаад ингэсэн болоо? 역대상 1-р шаш дээр 16장 16. 27절부터 29절까지 27-оос 29 хүртэл 왜 그랬는지 여기에 나와요. за яагаад гэсэн бэ гэдэг нь энд гарч байна. 같이 읽어봐요. За хамтдаа уншийе. Түүнд яруу алдар ба сүр жавхлан би. Түүний газарт хүч чадал баяр баясгалан би. Ард түмнүүдийн ургуудаа эзэнд өргөхтөн. Эзэнд яруу алдар хүч чадлыг өргөхтөн. Нэрдэн дүүцэх яруу алдрыг эзэнд өргөхтөн. Өргөлөө авчраан түүний өмнө ир. Ариун хүндэтгэл дунд эзэнд мөргөхтөн. 예, 존귀와 위엄이 여호와 앞에 있고 능력과 즐거움이 그 처소에 있다. Түүнд яруу алдар ба сүр жавхлан би. Түүний газарт хүч чадал баяр баясгалан би. 영광과 권능을 여호와께 돌릴지어다. Тэгэхээр тэр алдар сүг бурханд өргөө гин. 여호와 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다. Нэрдэн дүүцхүйц яруу алдрыг эзэн өргөхтөн. 25절 За 32 дээр нь 25 дээр нь 읽어드릴게요. уншаад үгүй. Учир нь эзэн авууга бөгөөд агуу ихээр магтагдах нэгэн мөн бүх бурхтаас дээгүр түүнээс эмэхтэн. 극진히
찬양해야 된다는 거예요. Үгүй бүр агуу ихээр магтагдах нэг юм гэж байгаа юм. 하나님을 극진히 높여야 된다는 거예요. Бурхан бол агуу ихээр магтагдах ёстой нэг. 그러니까 찬양이 끝나면 Тэгэхээр магтандуу зогсох юм 하나님 бол 높이는 것이 끝난 것 같아요. Бурханыгаа өргөж байгаа тэр үйл хэрэг зогсчод байгаа 그래서 байхгүй юу? 찬양이 끊이지 않도록 하려고 하는 거예요. Тийм учраас магтандуу хизээч зогсоохгүй тулд энэ зүйлийг хийж байсан. 다윗의 마음이 그랬어요. Давидын сэтгэл зүрх нь бүр ийм байсан. 아삽도 마찬가지예요. Асаавч муу адилаа. 시편 79편. Дуулал 79 байна. Дуулал 79-р бүлэг. (79편) 앞에 보면 아삽의 시 그랬죠? 79 дээр нь бол Асафын дуулаа гэж байна тийм ээ. 그러죠? Тийм бааз. 찬양 대장입니다. Магтан дууны ахлагч байна. 여기 찬양 대장들 한번 손 들어 보세요. Магтан дууны ахлагч нар гараа өргөд өгөөч. 없어요? Байхгүй мó? 네, 우리 찬양 대장님들은 찬양 시도 써야 됩니다. Магтан дууны ахлагч нар магтан дууны үг бас бичих хэрэгтэй шүү 네, гэнэ. 고맙습니다. Баярлаа. 자 보세요. За хараарай. 4절에 보면 За дөрөвөөс нь харвал 읽어드릴게요. за би 4절 уншаад 5절. өгье 4 5 бид хуршүүддээ шившиг эргэн тойрон байгстдаа доогдох уу болсон эзэн хэдий болтол вэ та мөнхөд ууралсаар байх уу хардалттай нь гаш шиг шатах уу 10절 за 10 같이 읽어봐요. хамтдаа уншия юунд үндэстүүд тэдний бурхан хаан байна гэж хэлэх ёстой вэ таны зарцнараас урсан цусны үс авалт бидний нүдэнд үндэстнүүдийн дунд мэдэгдэх болтугай 80장 5절. за 85 함트타운 씨. Тэднийг нулимсан далхаар хооллож тэдэнд нулимсыг ихээр та уулгалаа. 이 상황을 보면 이 시 내용을 보면 아삽이 고통을 당하고 있습니까? 즐거워하고 있습니까? За энэ шүлгийн агуулгыг нь харах юм бол Асаф зовлон дунд байна уу, баяр жаргалтай байна уу? Готон. 수많은 고통이 있는 Өө 거예요. дүмэн зовлонд байна. 그러죠? Тийм үү? 이스라엘 백성들이 Израилийн ард түмэн 하나님을 떠나는 거예요. Бурханаас холдсон байна шүү дээ. 하나님을 믿는 신앙에서 돌이키는 거예요. Бурхандаа итгэж байсан тэр итгэл бүхнээс эргэчихсэн байна. 그럼 하나님 어떻게 하십니까? Одоо тэгвэл Бурхан яах вэ? 채찍을 내시죠. Бурхан мэдээж дашуураа буулгана. 그러잖아요. Тэгнэ үсттэй. 그래서 고통을 당하는 겁니다. Тийм учраас зовлон дунд байгаах нь. 그래서 이스라엘 백성들이 하나님께로 돌아오기를 아삽도 간절히 바라는 거예요. Израилийн ард түмэн ч гэсэндээ энэ Бурхан руугаа эргээсэй гэдгийг нь Асаф хүсэмжилж байсан. 뿐만 아니라 За ингэ зогсохгүй 9절. 9 дээр нь 79장 9절. за 79-9 байна. 달레유싱 유스 함트태원 씨. Авралын мань Бурхан алдар нэрийнхээ төлөө бидэнд туслаач. Нэрийнхээ төлөө биднийг аварч нүглүүдийг маань уучлаач. 자, 구원의 하나님이요. 주의 아버지 이름의 만박한. 영광을 위하여 우리를 도우소서. Алдар нэрийнхээ төлөө бидэнд туслаач. 주의 이름을 위하여 우리를 건지시며 Нэрийнхээ 우리 төлөө 죄를 биднийг авраач. 사하소서 그랬죠. нүглүүдийг маань уучлаач гэж байна. 예. 우리 민족이 잘못했습니다. Бидний энэ үндэстэн үнэхээр буруу зүйл хийсэн үнэн. 계속 우리가 이렇게 핍박당하면 하나님의 영광의 이름이 더러워집니다. Гэхдээ бид бүхэн ингэж дарлал байсараа бол Бурхан таны алдар сув бохирлогдох нь байна. 그러니까 눈물로 호소하는 거예요. Бүр нулимсаараа эргэж байна штэ. 다량의 눈물을 마셨다고 돼 있잖아요. За энэ хүн нулимсны талхыг идсэн гэж байгаа зү. 그렇죠? 여러분들 아이들 속상하면 아이들이 울잖아요. Хүүхдүүд ингэж гомдох юм бол уйлдаг. 울면서도 맛있는 거 주면 먹잖아요. Уйлан уйлж байхад нь идэх юм өгчих юм бол уйлангаас идээд идэг штэ. 그래 안 그래요? Тэгдэг үгүй юу? 여러분들 그렇게 해본 적 있어요, Та 없어요? бүхэн бас тэгжсэн үгүй юу? 배가요, 뺐고요. Байгаа юу байхгүй юу? 배가 한국은 군인들한테 그런 훈련도 시킵니다. Солонгос бол цэргүүдэд бас нэг тийм дасгалжуулалт байдаг. 땀 흘리면서 먹기도 하고 Бүр нэг хөлсөө туслуулангаа түүнтэй хамт идүүлдэг. 눈물 흘리면서도 먹게 만듭니다. Уйлуулангаа тэгингээ идүүлдэг бас. 알바라. Албаар гинэ. 이 아삽도 그랬던 거예요. Тэр Асаф бас ийм байсан байна. 84장 За 84 3절 84-ийн 3 дугаар ишлэл 읽어드릴게요. уншаад өгье. Миний хаан бурхан минь төгтөмдийн эзэн таны дахлын ширээнд болжморч орших газраа хараацаач ангахануудаа суулгах үүрийг олсон. 참새도 제비도
자기 집이 있고 새끼들 자리가 있다라는 거예요. болж мөрч хараа цайж ангахаануудаа суулгах үүрийг олчихсан байдаг. 그런데 자기들은 없었다라는 거예요. За гэтэл одоо өөртөө байдаггүй л гэдэг юм. 그러죠? Нэмагаз. 그래서 Тэгингээ 1절에 нэг дээр нь 같이 읽어봐요. хамтдаа уншия. Аяа төгдүмдийн эзэн таны оршин суудаг газар хичнээн тааламжтай вэ? 주의 장막이 어찌 그리 사랑스러운지. Таны оршин суудаг газар хичнээн тааламжтай вэ? 2절에 Хоёр дээр нь 내 영혼이 여호와의 궁정을 사모하여 새약하며 그랬습니다. сэтгэл минь эзний хашаар хүсэн тэмүүлдэгээг нь. 5절 6절 같이 읽어봐요. За 5 6-ыг нь хамтдаа уншия. Хүчин таны дотор зүрхэндэн Сион руу хөтлөх замууд байдаг хүн юутай өрөөлтэй вэ? Нулимсны хөндийгөөр туулан гарахдаа тэд түүнийг булаг болгодог. Эрт орох борооч мөн түүнийг өрөөдөг. 고난 가운데 있지만 Зовлон манд байгаа хэдий ч гэсэн 주님께 힘을 얻고 더 얻는 사람들이 있다라는 거예요. эзэн танаасаа хүч чадлыг аваад илүү дээр нэгэн болдог байна гэж байна. 집이 없는 사람들은 집이 없는 서러움이 있습니다. Орон гэргүү нэгэн 집이 없는 사람들은 그 서러움이 있다고. За орон гэргүү нэгэн нэг юм сэтгэл рүүгээ шаналсан зүйл байдаг. 울란바토르 살기 힘들죠. Улаанбаатарт ер нь аж төрнө гэдэг хэцүү үстэй тийм ээ. 드레스님은 왜 은퇴시대? 차라리 후더에서 사는 게 나아. Эсрэгээрээ нэг хөдөө нутгаараа байжсэн сайхан. 집 주인이 나가래. Бараг эзэн ингээл гар гэдэг гинт. 돈 올려달래. Эсвэл одоо их түрээсний мөнгөө нэмнэ гэдэг. 올려줄 돈이 없어. Уу одоо өгөх мөнгөн чалга. 그럼 눈물이 나요, 안 나요? Тэгвэл одоо нулимс дээр нь цэйлгэндэггүй үгүй юу? 안 나요? Үгүй юу, тэгдэггүй юу? 함하고? Хамаагүй байдгүй. 주게로? 가이고? 빚에. 여러분들이 이렇게 교회 안에 편안히 있으니까 이 교회가 얼마나 귀한지 모르는 사람들이 있다라는 거예요. Та бүхэн энэ чуулган ийм амар төвшин байгаа болохоор энэ чуулганыхаа үнц нь ямар сайхан бэ гэдгийг мэдрэхгүй байгаад байдаг. 이스라엘 백성들이 Израилийн ард түмэн 하나님에게서 떠났을 때 Бурханаасаа холдох үед нь 성전에서 있을 수가 없었어요. тэрхүү ариун газар байхын аргагүйсэн. 하나님의 궁정이 있었을 때가 얼마나 감사하고 기뻤는지 이제 생각이 난다는 거예요. Бурхан маань дунд нь оршиж байхад нь ямар талархууштай байсан бэ гэдгээ санагалзаж эхэлсэн. 그래서 눈물로 걷는다는 겁니다. Тийм учраас энэ нулимсаар одоо уйлж гошуудж байна. 근데 하나님은 Гэтэ Бурхан 다시 예루살렘 시온으로 데려간다고 말씀하시잖아요. дахин буцааж Иерусалим руу буцаана гэдгийг үгийг хэлсэн штэ. 그러잖아요. Тэгсэн биз? 인류 역사 속에서 이스라엘 백성들을 몇 번 그렇게 했잖아요. Хүн төрлөختний түүхэнд Израилийн ард түмэн энэ зүйлэн та хэдэн удаа давтагдсан. 그러죠? 그걸 경험한 이스라엘 백성들이 За түүнийг ухаарсан Израилийн ард түмэн 하나님께 힘을 얻고 더 나아간다는 겁니다. Бурханаасаа хүч чадлыг аваад тэд илүүтэй урагшилсан байна. 84장 За 84-ийн 10절 11절 10 11 같이 읽어봐요. За хамтдаа уншия. Учир нь таны хашаанд ах нэг өдөр гадна байх 1000 өдрөөс ч дээр юм. Гин буруугийн майхнуудад оршин сууснаас бурхныхаа өргөөний босгон дээр зогсосон. Учир нь эзэн бурхан нар бөгөөд бамбай юм. Эзэн нэгүсэл ба алдрыг өгдөг. Тэрээр шулуун шударгаар явагчдаас ямар ч сайныг нуун дардаггүй. 주의 궁정에서 한 날이 다른 곳에 첫날보다 낫다. Учир нь таны хашаанд ах нэг өдөр гадна байх 1000 өдрөөс ч дээр. 여러분 이 생각 정말 드세요? Хүмүүсээ та бүхний дотор яг ийм бодол яг байдаг уу? 교회에서 하루 있는 것이 Чуулган дотор ганцхан өдөр байх нь 형제자들 자매들과 함께 교제하며 찬양하며 말씀 듣고 있는 것이 ахан дүүстэйгээ нөхөрлөнгөө магтан дуудуулангаа үг сонсож байгаа энэ цаг мөч. 세상 사람들과 첫날 즐겁게 있는 것보다 더 나은지 Энэ нийгэмдэр амьдарч байгаа хүмүүстэй зоргоороо зугаацж байгаа тэр зүйлсүүдээс илүү дээр санагдаж байна уугүй юу? 어떠세요? Ямар байна? 아직도 교회가 없어서 투레스로 있는 교회들이 있어요. Одоо хүртэл чуулганы байргүй болохоор түрээсэлж суудаг чуулганууд байдаг. 주인이 나가라고 하면 어떻게 해요? Гэхдээ одоо тэр эзэн одоо боли түрээслүүлэхгүй гэвэл одоо яах юм бэ? 건물만 생각해도 그래요. Зүгээр барилгаар л зөвхөн жишээ авахд ийм байна. 여러분이요. Та бүхэн 구원받지 못하고 харагдаагүй. 이 땅에서 방황한다면 Энэ нийгэмдэр төөж тэмтчин амьдарч байсан бол 소망이 있어요, 없어요? тэр үед танд найдвар байх уу үгүй юу? 없어요. Байхгүй. 그러잖아요. Тийм биз дээ.
지금도 터키에서는 마음껏 찬양을 못 불러요. Одоо хүртэл Турк ерөөсө дураараа зоргоороо магтан дуудвал чаддаггүй. 우리는요. Гэхдээ бид яаж вэ? 마음껏 성경 읽고 마음껏 찬양할 수가 있잖아요. Гэхдээ дур зоргоороо хүссэн хэрээрээ Библийг уншиж байна. хүснийхээ хараар магтаалыг өргөж байна, дуулж байна. 저희가 작년에 차강로로 이제 서울 동북교회 선교팀과 함께 전도 집회를 갔습니다. За би өнгөрсөн жил цагаан нуур руу Сөүл зүүн чуулганы энэ сайн мэдээний багийнханд очсон. 그런데 교회 허가가 아직 안 나 있어요. Гэтэ хараханда чуулганы зөвшөөрөл нь бол гараагүй. 선교원에 사람이 가득 찼습니다. За цуглааныхын тэр газарт нь бол хүн бүр дүүрчихсэн. 첫날 다 하지 못하고 우리가 쫓겨났어요. 첫날 집회를 다 하지 못하고 Эхний өдрөө бид бүхэн хийж дуусгаж чадалгүйгээр семинараа дуусгалгүйгээр буцаж ирсэн. 아직도 그렇게 방해하는 곳들이 있어요. Одоо хүртэл тийм хэцүү нөхцөл байдалтай газрууд байгаа. 우리가 어떻게 살아야 되는지 생각해야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн өөрсдөө яаж амьдарч байна өөрсдөө бодож үзэх ёстой. 우리가 마음껏 이렇게 찬양하고 하나님만 배울 수 있는 곳이 있다는 걸 감사해야 돼요. Бид бүхэн хүссэн хэрээрээ бурхандаа магтан дууг өргөж ингэж явж байгаагаар талархаж мэдэх ёстой. 그러잖아요. Тийм биз дээ. 우리 찬양책에 보면 Магтан дууны номыг харвал 우리가 생각지도 못한 고난 가운데 지어진 찬양들이 많이 있습니다. бидний бодолдож багтамгүй зовлон дунд бичигдсэн магтан дуунууд олон байдаг. 여러분에게 제가 찬양을 한 곡 부탁드리고 싶으네요. За та бүхнээс одоо нэг магтан дуу одоо хүсэлт болгож тавьмаар байна. 내 평생에 가는 길 한번 찾아볼까요? Амьдралын манд миний 165장입니다. за 165 байна. Миний амьдралын гэсэн сэдвтэй байгаа. 좀 자른 타오. 165. 일절만 한번 같이 불러보시죠. За нэгдүгээр бадгийг нь хамтдаа нэг дуулъя. 뭐 투글도로 쳐주셔도 좋고. Төгөлдөр хөр тоглосон ч сайхан. 예. За. 한국어 찬양 470장입니다. За Солонгос магтан дууны номны 470 байна. 여러분들 찬양 부르면서 가사를 한번 생각해 보세요. За та бүхэн магтнууд уулангаа үгийг нэг бодоод үзээрэй. 자매님 그냥 거기 계셔요? 계속 몇 곡 부탁드릴 거예요. 이 찬양을 가사를 보면 어떻습니까? За энэ магтан дууны үгийг нь анзаараад үзвэл ямар вэ? 야, 이 참 마음이
정말 편안하게 느껴지죠. Үгүй бүр ингэ сэтгэл нь үнэхээр амар тайван байгаа юм байна да гэж мэдрэгдээд байгааз. 그러죠? Тийм байгааз. 야, 이 찬양 시를 쓴 분은 참 평탄한 길을 가셨겠다. За энэ хүн болвол энэ үгийг нь бичсэн хүн үнэхээр сайхан амар төвшин амьдралаар амьдарчтэй гэж нэг бодохоор 어려움이 없었을 것 같다. ямар ч хэцүү зүйл байгаагүй юм шиг байна даа л гэж нэг бодогдохоор. 그런데 Гэхдээ 이 찬양을 쓴 배경을 보면 за энэ магтан дуу бичигдсэн тухайн үеийн нөхцөл байдлыг нь бодоод үзвэл 거기 H.G. 스태포드라고 되어 있습니다. H.G. Spafford гэж хүн байна. 1873년. 1873. 그러죠? Тийм байгааз. 이제 가족과 함께 복음을 전하기로 약속하고 떠나기로 했었습니다. Гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтдаа гадаад руу сайн мэдээ тараахаар явах гэж байсан. 근데 이분이 갑자기 사정이 생겨서 같이 못 간 거예요. За гэтээ энэ ууг хүн нь болохоор нөхцөл байдлын улмаас гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтдаа явж чадаагүй. 그래서 아내와 세 딸이 출발을 했습니다. Тийм 배를 타고. учраас усан онгоцонд суугаад эхнэр болон 3 охин нь хамтдаа хөдөлсөн байна төрүүлээд. 근데 풍랑을 만났어요. За гэхдээ их шуурга дэгдсэн. 그래서 세 딸은 다 죽고 아내만 가까스로 살았습니다. Тэгээд энэ далайн давалгаанд 3 охин нь нас бараад эхнэр нь ганц амьд үлдсэн байна. 그리고 이 스태포드가 그 사고 났던 현장을 가게 된 거예요. Тэгээд Стефорд яг энэ осол болсон тухайн газар дээр нь очисон байна. 그리고 이 찬양시를 쓴 겁니다. Тэгээд энэ шүлгийг бичсэн. 어떠세요? Ямар санагдаж байна? 어떻게 이런 찬양시를 쓸 수 있을까요? Яаж ийм магтан дууны өгч чадж байгаа юм бол? 3절 보세요. За 3 дугаар бадгийг нь хараарай. 3절 4절에 그 답이 있어요. 3 4 дээр онцгойлон хариулт нь байгаа. 3절 4절 같이 불러봅시다. 3 4-ыг нь хамтдаа дуулъя. 예수님이 우리의 죄를 다 용서해 주셨기 때문에 Есүс Христ бидний бүхий л гэмнү үглийг уучлж өгсөн учраас 구원받아서 예수님이 구름 타고 오실 때 들려 올라갈 것이다. Тэнгэрт өвөл иргэн хуйлран энхүү эзэн ирэх үед бид дэше өргөгднө гин. 그러면 딸들을 만나잖아요. Тэр үед октодтойгоо уулзсан үсттэй. 그러죠? Тийм багаз. 마귀는 2절에 보면 Хоёроос нь харуул энэ бузар сүнс
저 마귀는 우리를 삼키려고 입 벌린다고 돼 있습니다. Биднийг залхихыг санаархан сэмхэн отсоор гитэн ирлээч. 파도를 보면서 Тэрхүү далайн их давалгааг харангаа 우리의 믿음을 흔들려고 마귀는 저렇게 하지만 бидний итгэлийг ганхуулах гэж бузар сүнс ийм үйл хийж байгаа хэдий ч гэсэн 예수님을 의지하고 끝까지 천국 가는 그날까지 믿음을 지키는 거예요. Есүс Христэд найдан түшиглээд диваажинд очих тэр өдрийг хүртэл би өөрийгөө хамгаалнаа гин. 그걸 생각하면 내 영혼이 평안하다는 겁니다. За энийг л бодоод үзэхэд миний сүнс амгалаан гэж байгаа юм. 지금까지 우리가 살펴봤던 그 믿음의 선진들이 찬양을 쓴 계기들하고 Одоо хүртэл энэхүү бичигдэж ирсэн итгэлийн өвөг-дээдсийн энэ шүлгүүд 이 스태포드가 쓴 그 배경하고 Стефордын энэ туулж ирсэн 많은 занал 비슷한 점들이 있잖아요. их олон төстэй тал байгаа зү хоорондоо. 그러죠? Тийм биз? 154장 한번 보세요. За 154-ийг харъя. 나의 갈 길 다 가도록 Туулах замаа гэж байна. 1절만 За зөвхөн 1-р бүлгийг нь 같이 불러보죠. хамтдаа дуулъя. 무슨 일을 만나든지만 다 형송하리라. За би юу ч байсан гэсэн тэр бүхэн дээр 근데 амжилт болно. 나의 갈 길 다 가도록 예수 인도하신다고 돼 있습니다. Гэхдээ миний энэ туулах замыг мань хүртэл Есүс удирднаа гэж байна. 자, 여기 크로스비라고 돼 있죠. За энэ дээрээс нь харуул Crosby гэж байна тийм ээ. 1875년 1875 он 디모데후서 4장 7절을 계기로 이렇게 이 시를 썼다고 해요. 2-р Тимот 4:7-г уншаад энэ шүлгийг бичсэн гэсэн. 내가 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 그랬습니다. Би сайн дэмжлэр тэмцэн замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан. 이분은 어떤 분일까? Энэ хүү ямар хүн юм бол? 크로스비. Crosby. 많은 찬양시를 썼어요. Их олон магтан дууны үгийг бичсэн. 앞을 볼 수 없는 사람입니다. Үндэ хараагүй нэг. 그런데 예수님을 만나고 Гэхдээ Есүстэй тэр учирсан. 하나님을 찬양할 수밖에 없는 거예요. Одоо бол Бурханыгаа магтахаас өөр аргагүй төрсөн. 156장도 156 дээр ч 오 гэсэндээ 놀라운 구세주도 이분이 쓴 겁니다. за энэ зүйлийг өө гайхалтай гэдгийг чсэндээ энэ хүн бас бичсэн байна. 말씀을 듣고 구원을 받은 거예요. Үгийг сонсоод аврагдсан нэгэн 그리고 이 복음을 끝까지 전하다가 주님 만나고 싶은 간절한 소망이 있었던 겁니다. тэгээд энэ эзнийг насан туршдаа магтаж байгаа л эзэнтэйгээ уулзахыг хүссэн байна. 여러분 우리의 상황들은 어떠세요? За одоо тэгвэл бид бүхний нөхцөл байдал ямар байна вэ? 우리가 찬양대를 꾸준히 정말 잘할 수 없는 상황들이 많이 있어요, 없어요? Бид бүхэнд энэ хүү магтан дууны багтаа үнэхээр сайн үйлчлэх тэр нөхцөл байдал байгаа юу үгүй юу? 있죠. Гэхдээ ийм байгаа ч 그러죠. тийм ээ? 우리는 생각해 봐야 됩니다. Бид бүхэн нэг бодоод үзэх ёстой. 내 인생에서 Миний амьдралд 최근 하나님을 찬양할 만한 어떤 일들이 어떻게 얼마나 벌어지고 있는지 생각해야 돼요. за сүүлийн үед хамгийн ойрын хугацаанд Бурханыгаа магтах үед ямар зүйл хэрэг хэмжээнд хизээ бий болов? 내 믿음을 막는 일들. Яг магадгүй итгэлийг маань хааж байгаа зүйлс. 그것을 어떻게 넘어가고 계십니까? Гэхдээ түүнийгээ би яаж давж дийлсэн бilé? 하나님이 나와 어떤 역사를 통해서 그 일들을 해결하게 해 주십니까? Бурхан маань ямар зүйлийг нүдэнд маань харуулаад тэр бүхнийг шийдвэрлүүлж өгсөн бэ?
내 인생 속에서 하나님이 살아 역사하십니까? Миний амьдрал донд Бурхан амьдараа ажиллаж байна уу яг? 하나님이 나를 통해서 하신 일을 우리가 깨달아야 돼요. Бурхан өөрөөр тань дамжуулан хийж байгаа зүйлсүүдийг бид бүхэн ухаарах ёстой. 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж үү? 하나님 나를 버려두시지 않았어요. 항상 나와 함께 한다고 말씀하셨어요. Бурхан маань намайг хайчаагүй шүү дээ. үргэлж надтай хамт байна гэсэн. 그러면 내가 입으로 이 찬양이 있는 곡만 찬양할 것이 아니라 내 스스로 찬양시도 써볼 수 있는 찬양 대원이 돼야 돼요. Тэгэхээр чин би зүгээр амаараа эсвэл нэг байгаа магтан дуу дуулдаг тийм магтан дуутлаач биш харин өөрөө магтан дуу зохиодог тийм хүн ч болж болно. 예수님을 잉태했던 마리아. Есүс Христийг хевлийдээ тээрсэн Мария 자신을 통해서 메시아가 오신다는 걸 깨닫고 өөрийнх нь энэ хевлийгээр дамжуулан Месиа ирнэ гэдгийг мэдсэн. 이 천한 여인을 통해서 주님의 일을 하신다는 것에 대해서 하나님을 높입니다. Энэ онгон эмэгтэйгээр дамжуулан эзэн алдар суг өргөнө гэдгийг мэдсэн байна. 그리고 그의 이모부 사가랴, За түүний Захария. 세례 요한의 아버지죠. За баптист Иохны аав тийм ээ? 그러죠. Тийм ээ. 하나님이 하신 말씀을 믿지 못해서 1년 동안 10개월 동안 벙어리가 돼 있었잖아요. За Бурхны үгэнд итгээгүй учраас 10 өдрийн туршид тэрхүү дүлий болсон. Төрөх хүртэл нь 10 сарын туршид. 그리고 세례 요한이라는 이름도 지은 다음에 За нөгөө баптист Иохан гэж нэрийг нь нэрлсэний дараа 예수님의 길을 예비할 자라는 것을 알고 하나님을 높이시잖아요. Есүс Христийн энэ замыг нь бэлтгэгч нэгэн хэмээн Бурхандаа алдар суг өргөсөн байна. 그렇죠. Тийм байгаа. 예수님의 탄생을 천사들로부터 듣고 예수님의 탄생을 보고 싶어서 갔던 목자들도 Есүс Христийн мэндэлж байгаа гэдгийг нь харахыг хүссэн тэрхүү хончид байсан. 아기 예수를 보고 하나님께 영광을 돌립니다. Тэр бяцхан Есүс Христийг хараад Бурхандаа алдар суг өргөдөг. 시므온도 За Симеон ч гэсэндэ 아기 예수를 보고 하나님께 영광을 돌립니다. бяцхан Есүс Христийг хараад Бурхандаа алдар суг өргөдөг. 이스라엘의 구속자, 우리 영혼의 구속자를 보시고 하나님께 영광을 돌립니다. Израилийн аврагч бидний мөнхийн аврагч тэрхүү Есүсийг хараад алдар суг өргөсөн. 예수님이 우리의 구속 사역을 위해서 예루살렘에 들어가서 이제 고난을 받으시기 전에 구약에 예언된 대로 아이들도 그 예수님을 찬양하죠. Тэгэхээр Есүс Христ биднийг аврахын төлөө тэр Иерусалим руу орохын өмнө ч гэсэндэ яг л хэлсний дагуу магтаалыг өргөсөн байна. 예수님을 보고 만나고 경험했던 모든 사람들은 하나님을 높였습니다. Есүс Христтэй уулзаж Есүс Христтэй учирсан тэр бүхий л хүмүүс Бурханд алдар суг өргөсөн. 자, 성경이 이제 요한계시록으로 마무리되잖아요. За Библи бол ичлэл номоор дуусаж байгаа үстэй. 그러죠? Тийм биз? 요한계시록에 Ичлэл номон дээр 성도들이 하나님을 예수님을 찬양합니다. за тэр итгэгчнэр бүгдээрээ Бурхныг магтдаг. 천사들도 찬양합니다. Тэнгэр элч нар ч магтана. 이스라엘의 장로들도 찬양합니다. Тэр Израилийн захирагч нар ч гэсэндээ магтана гэсэн. 모든 만물이 찬양합니다. Бүх түмэн оршихуй бүгдээрээ магтаалыг өргөнө. 하늘의 혼인잔치 속에서 많은 사람들이 다 찬양합니다. Тэнгэр дэх тэр хормын нарин дээр олон түмэн магтана гэсэн. 요한계시록을 보면 Ичлэл номон дээрээс харвал 막 그 일곱 교회에 대한 말씀도 나오지만 환란에 나오잖아요. 7 жуулганы гардаг ч гэсэндээ бас 7 жилийн тэр зовлон бас гардаг. 근데 그 중에 За тэр дундаас 찬양이 나오는 거예요. магтаал бас гардаг байна. 하나님을 높이는 게 나오는 거예요. Бурхныгаа алдар суг өргөж байгаа тэр бүхэн бас гардаг. 왜? Яагаад юм бол 이 땅은 환란으로 멸망되지만 энэ газар зовлон зүдүүрээр сүрсэн хэдий ч гэсэн 그 가운데서 тэр дундаас 정말 하나님이 하실 일, 우리에게 지금 예비했던 그 마지막 일들이 다 이루어지는 걸 보고 Бурхны тэрхүү хийх зүйлсүүд тэр өмнө нь хэлчихсэн байсан зүйлсүүд нь бүгдээрээ биелэгдсэн байгаа гэдгийг хараад 아 사실이었구나. үнэхээр үнэн байж 이 땅이 멸망하는 것도 энэ газар сүрнэ гэдэг нь ч 공중에서 우리가 혼인잔치하는 것도 тэрхүү тэнгэр залраад тэр найр хийнэ гэдэг нь ч гэсэн 천년왕국이 있는 것도 тэр мянган жилийн хаанчлал байгаа гэдэг нь 영원한 гэсэн 천국이 있는 것도 мөнхийн деважин байгаа гэдэг нь 사실이구나. бүгд үнэн байж 하나님이 하실 일이 지금 남아 있잖아요. одоо бол Бурхны хийх зүйлсүүд нь үлдчихсэн байгаа штэ тийм ээ? Тийм биз? 그 속에서 Тэр донд 하나님께 영광 돌리는 찬양들이 있는 거예요. Бурханд алдар суг өргөж байгаа тэр магтаагчд бас байна гэсэн үг. 요한계시록 5장 За илчлэл 5 дугаар бүлэг. 아직 있는데 (12절) (13절) 12, 13
같이 읽어봐요. Хамтдаа уншия. Тэд чанга дуугаар нэтлүүлсэн хураг, хүч баялаг, мэрэгэн ухаан, сүр хүч, хүндэтгэл, алдар ба магтаалыг авбал зохистой гэцгээж байлаа. Тэнгэрт газар дээр, газар доор, тэнгис дээр болон тэдгээрийн дотор байгаа альва бүтээгдсэн юмс бүгдээр сэнти залрагч ба хурганд магтаал, хүндэтгэл, алдар, сүр хүчин үеийн үед байх болтугай гэлцгийг би сонсов. 자기의 영광의 위치를 다 버리고 이 땅에 오셔서 고난을 받으셨던 예수님. Өөрийн алдар сүр баялгаа бүгдийг нь орхиж байгаад энэ газар дээр буун ирсэн Есүс. 우리를 구원하신 일을 마치고 하늘로 들려오신 예수님. Биднийг аврах үйлээ гүйцэтгэсний дараа тэнгэрт дээш одсон Есүс. 13절에 13 дээр нь 하늘 위에와 땅 тэнгэрт, 위에와 땅 газар дээр, 아래와 바다 газар 위에와 доор, 그 가운데 тэнгис дээр 모든 만물이 가로되 тэдгээрийн дотор байгаа альва бүтээгдсэн юмс бүгдээр 보좌에 앉으신 이와 어린 양의 찬송과 존귀와 영광과 능력을 세세토록 들릴지어다. сэнти залрагч ба хурганд магтаал, хүндэтгэл, алдар, сүр хүч нь үеийн үед байх болтугай. Яагаад вэ? 12절에 12 дээр нь 죽임을 당하신 어린 양의 능력과 부와 지와 힘과 존귀와 영광과 찬송 받으시기에 합당하다. Нядлуулсан хураг, хүч баялаг, мэрэгэн ухаан, сүр хүч, хүндэтгэл, алдар ба магтаалыг авбал зохистой юм аа. 천상에서 정말 맞구나라는 것을 모든 사람이 인정하는 거예요. Тэгэхээр чин тэр тэнгэрт үнэхээр л үнэн байжээ гэж бүх хүмүүс хүлээн зөвшөөрнө гэсэн үг. 영원한 영광을 드리고 돌리기 합당한 분이 예수님이구나는 걸 아는 거예요. Мөнхөд алдар сууг авах үед зохилтой нэгэн бол Есүс юм байна гэдгийг мэднэ. 근데 우리가 이 땅에 살아가면서 Тэгэхээр бид бүхэн дэлхий дээр амьдрангаа 많은 어려움과 곤란을 당할 때 олон хэцүү, бэрхшээл, зовлон туулах үедээ 혹시 교회 안에서도 магад чуулган дотор ч гэсэн 여러 가지 오해로 та бүхнийг буруу ойлгож 때로는 기도가 더디 이루어지므로 зарим нэг тохиолдолд залбирал нь биелэгдэлгүй удах үед 아니면 학교나 세상에서도 аль эсвэл сургууль, аль эсвэл нийгэмдэр 많은 어려움을 당할 때 олон хэцүү зүйлийг туулах үед 하나님 어찌하여 나한테 이런 일이 벌어집니까? Бурхан минь яагаад надад энэ бүхэн тохиолдно вэ? 이해하지 못하고 Ойлгогдошгүй. 욥처럼 방황하는 사람도 있을 수 있어요. Йов шиг тээнгэлзэх, төөрөлдөх нэгэн байж болно. 그런데 Гэхдээ 주님 만나면 다 해결될 겁니다. эзэнтэйгээ уулзах юм бол бүгд шийдвэрлэгдэнэ. 여러분에게 찬양 한 곡을 더 부탁드리고 싶어요. За дахиад нэг магтан доо. 230장 230 дугаар магтан доо. 혹시 이 찬양 나와서 같이 불러주실 분 계세요? Энэ магтан дууг урд удирдах дуулаад өгөх хүн байгаа лу? Урд гараад дуулаад өгөх хүн байгаа лу гин. 발자행지님 Балжааха 부탁해요. гуйж гинэ. 허리를 좀 고치. 230 дугаар магтан доо. Дуулаад өгөөч ээ гин. 아시는 분 있으세요? Мэддэг хүн байна уу? 있으면 나와도 돼요. Байвал гарч иж болно шүү дээ. 우리끼리인데. Хоорондоо л ингэж сонсох юм чинь дээ. 예. 예, 형제님 오세요. Ахаа гараад ирээрээ гин. 예, 바이올라. Баярлаа. 제가 셀링게에서는 이 곡을 좀 두 번 부르도록 했었는데 Сэлэнгэдээс өмнө энэ дууг дуулуулж байсан. 사실은 좀 어려워요. Үндэ жоохон хэцүү дуул та. 그런데 Гэхдээ 우리의 삶 속에서 бидний амьдрал донд 정말 위로가 되는 찬양이에요. үнэхээр бүр нэг тайтрал болох үйс магтан доо. 좀 길지만 Жохон уртал та. 1절은 여러분 들어보시고 За нэгийг нь та бүхэн сонсчих. 2절부터 한번 따라 불러보세요. Хоёроос нь ахуулаад дагаад дуулаарай. 함치 같이 함트태. За хамтдаа шүү.
2절. Тэгэхгүй байхгүй Хоёрын- угаасаа би нөгөө хамт суурь гэж бодсон шүү. За 2 нөгөө гар гэх нь яа харахгүй гарсан. За, хамт та. За хамтдаа дуу тий хоёроос нь ахуулаад. Дэлхийд хийж амжааг бидээсээ тэр газар бүгдийн тусгай тэнгэрийн нугас тэр бүгдийг олох болно гараас минь байж хүлээзэн хүсэж байсан бүгд яагаад бүтээгүй болохыг миний хүсэл юм занхарсны тэр өргөн хүрээд олгох болно гараас минь байж хөтлөгээзээ баярлалаа. Баярлаа. 이렇게 어려운 곡 오랜만에 만나보죠, 우리 찬양대들. Ийм удаан ийм хэцүү дуутай бас бавнаахан дус маань удаан хугацааны дараа дуулж үзэж байгаа хаа. 그러죠? Тийм баах те. 그 악보처럼 막 인생이 막 올라갔다 내렸다 갔다 하잖아요, 우리가. Яг нөгөө аян ингээл амьдрал шиг нэг өгсөөл нэг уруудаал нэг өгсөөл байгаа зү. 아, 형통한 날, 공고한 날 이렇게 나라 살잖아요. Нөгөөсөө ингээл нэг дээшлэл нэг доошлол нэг ингээд ийм давалгаатай. 그러죠? Тийм багааз. 가사를 봐도 그래요. Угаасаа үгийг нь ч харуул тийм байна. 그러죠? Тийм багааз. 3절에 보면 3 дугаар бадаг дээр нь 수많은 내 계획에 왜 구름이 덮였는지, өө олон төлөвлөгөөний урд өвөл яагаад хаалхалж татсныг, 왜 내 노래 그쳤는지 그날 되면 이해하리. дуу хуур минь яагаад зогсныг тэр өдөр ирэхэд ойлгох болно. 4절에 Дөрөвдөг нь 내 원하던 모든 것이 왜 이루어지지 못했는지, миний хүсэж байсан бүх зүйл яагаад бүтээг болохыг, 왜 내 희망 깨졌는지 높은 개서 이해하리. миний хүсэл юунд замхарсныг тэр оргилд хүрээд ойлгох болно. 그리스도인이라면
Христэгч нэгэн муу юм бол 구원받은 이후에 눈물 안 흘려본 사람이 없을 거예요. аврагдсныхаа дараа уйлаагүй нэгэн гэж байдаг бах. 그렇죠? Тийм биз? 내 뜻이 잘 안 돼서 정말 많은 울음이 있었을 수도 있어요. Хүсэл маань биелэгдэхгүй байх үед олон удаа уйл нулимс унаадаг. 내 기도가 이루어지지 않아서 정말 힘들어할 때도 있었을 거예요. Залбирал маань биелэгдэхгүй байгаа учраас сэтгэл маань тарчлах үе олон. 이 땅에 디엘무디라는 힘 있는 복음 전도가 있었죠. За энэ газар дээл мүдий гэдэг маш хүчтэйгээр сайн мэдээ тунхаглаж байдаг нэгэн байсан. 그렇죠? Тийм биз? 그분이 지은 것이 아니라 За тэр хүн бичсэн юм шиг л дээ. 그분의 친구 Тэр хүний найз 맥셀 앤 코넬리우스 за Миксел эн Корнелиус гэдэг хүн. 그분이 지은 시예요. За энэ хүний бичсэн шүлэг байна. 이 땅에는 정말 너무 많은 의문한 일들이 있다. Энэ газарт маш олон юм хүмүүс сайн хүмүүс байна. 그런데 Гэхдээ 주님이 우리를 구원해 주시고 эзэн маань биднийг аварч өгöd 우리를 버려두시지 않는 거예요. бас биднийг огт хаяаг байна. 구원 받았지만 Аврагдсан ч гэсэн 내 계획이 있고 내 뜻대로 살고 싶은 많은 일들이 있잖아요. миний хүсэл байдаг, нэг өөрийн хүсэл зоргоор хийчихмээр санагддаг үе өчнөө олон байдаг. 그게 죄가 아닌데도 불구하고 하나님이 이루어지지 않을 때도 있잖아요. Тэр гин биш үеж хахад л бурхан биелүүлж өгөхгүй тохиолдол байдаг үстэй. 그렇죠? Тийм биз? 왜 그럴까? Яагаад тэгсэн юм болоо? 그런데 Гэхдээ 주님 만나면 다 이해하리 그랬습니다. эзэнтэйгээ уулзах юм бол тэр бүгдийг ойлгоно гин тэр үед. 왜 그랬는지 그때 주님이 설명해 줄 수 있는 거예요. Яагаад тэр үед тэгсэн бэ гэдгээ эзэн маань тэр үед тайлбарлаж өгч чадна гин. 지금은 몰라도 Одоо мэдэхгүй байсан ч 지금은 주님이 설명해 주시지 않더라도 одоо эзэн маань хэлж өгөхгүй байсан ч гэсэн 그것을 잘 견디고 가면 тэрийгээ сайн твчээд ард нь гарчих юм бол 하나님이 정말 더 선한 길로 더 좋은 길로 인도했구나라는 것을 깨닫게 될 거라는 거예요. бурхан маань илүү сайн үйл рүү, илүү сайхан зам руу удирдах байжээ гэдгийг нь ухаарах цаг ирдэг. 다윗이 그랬잖아요. Давид бас тэгсэн. 그러죠. Тийм биз? 요셉이 그렇게 살았잖아요. Йосеф тэгж амьдарсан. 우리도 그렇게 살고 있잖아요. Бид бүхэн бас тэгж амьдарч л яваа үстэй. 세상에서 생각할 땐 평탄한 길, 막 높은 길 잘 갈 수 있었을 텐데 Энэ нийгэмдэр амьдарч байгаа юм бол өндөр, сайхан байр суурьнд очиж болохоор 구원받아서 аврагдсныхаа дараа 그게 꺾인 경우가 있잖아요. тэр бүх зүйл нь эсрэгээр иргэдэд тохиолдол өчнөө бий үстэй. 많은 산이 있었잖아요. Олон уулс байсан. 그런데 Гэхдээ 신앙인들이 итгэлтэй хүмүүс 그런 곳에서 하나님을 만나고 하나님을 깨닫고 하나님을 높이는 찬양을 부르는 거예요. тэр газраасаа бурхантай уулзаж бурхныг мэдрээд тэр газраасаа эзэндээ магтаалыг өргөдөг нэгэн болсон байна. 그래서 욥기에 말씀하시는 겁니다. Тийм учраас Йов дээр хэлж байгаа юм. 잊지 말라고. Битгий марта, санагдав. 하나님의 은택도 잊지 말고 Бурхны тэр үйлэгч битгий март. 하나님이 귀한 일을 행하신 것도 잊지 말고 Бурхан энэ хийж байгаа зүйлсүүдийг нь ч гэсэн битгий марта. 성경을 읽어보면서 Библийг уншиж үзэнгээ 하나님은 бурхан бол 하나님이 정하신 합당한 때에 бурхан яг л хөвчгсийнхаа дагуу 분명하게 일을 하신다는 거예요. гарцаагүй түгээ биелүүлдэг нэг. 그거 잊지 말라는 거예요. Тэрийг битгий март гэж байгаа юм. 예수님을 3번씩이나 부인했던 베드로 사도가 Есүс Христийг 3 та өгөөсгсөн Илч Петр. 마지막 죽음을 앞두고 이렇게 이야기합니다. Эцгийн үхлийн өмнө ирээд ингэж хэлсэн. 베드로 후서 3장 2 дугаар Петр 3 дугаар бүлэг 1장 1 дугаар бүлэг байна. Хоёрдугаар Петр 1 12절부터 17절까지 2-оос ахуулаад 17 хүртэл. 아롱허일에서 아롱덜러 통역사 한 절 여러분 한 절 읽을게요. Орчуулагч нэгшлэл та бүхэн нэгшлэл ээлжиж уншаа. Тиймээс хэдийгээр та нар эдгээр зүйлсийг мэдэх бөгөөд идүүгээ өөрсдөд чинь байгаа үнэнд батцсан байлаач гэсэн би та нарт эдгээрийг ямагт сануулж байх болно. Ингэхдээ бидний эзэн Есүс Христийн надад тодорхой болгосончлон би удахгүй асраа тайчгаа мэдэж байна. Бид эзэн Есүс Христийнхээ хүч чадал ба түүний ирэх тухай та нарт мэдүүлэхдээ ухаалгаар зохиогдсон домгуудыг дагаагүй харин бид түүний сүр жавхланд нүдээр гэрчлэгчэд байсан.
보세요. Хараарай. 12절에 12 дээр нь 내가 항상 너희로 생각하게 하려고, тиймээс хэдийгээр та нар эдгээр зүйлсийг мэдэх бөгөөд 또 13절에도 13 дээр нь 너희를 일거여 생각함이 옳은 줄로 여긴다고 하면서, та нарыг сануулгаар сэрээхээ зөв гэж үзэж байна. 14절엔 14 내가 이 장막을 벗어날, 이 육신이 죽어서 영원히 하나님 만날, 주님을 만날 그날을 임박했는데 би удахгүй асраа тайчих гэдэг нь энэ хүү бие махбодоосоо ангижаад бурхантайгаа уулзах цаг маань ойртож байна. 15절에 15 힘써 너희로 하여금 나의 떠난 후에라도 필요한 때 이런 것을 생각하게 하려고 이 글을 썼다라고 하는 겁니다. намайг одсны дараа та нар эдгээр зүйлийг үргэлж санах чадвартай байгаасаа гэсэндэ би бас хичээх болон би ийм зүйлсүүдийг бичлээ гэж байгаа юм. 예수님 이 땅에 오셨고 Есүс Христ энэ дэлхий дээр ирсэн. 우리를 구원한 일을 마치셨고 Биднийг аврах үйлээ гүйцээсэн. 들려 올라가셨고 Тэгээд өндөр заларсан. 다시 공중에 오실 것이다. Дахин агаар мандал дээр ирнэ. 이 땅을 멸하러도 오실 것이다. Тэгээд энэ газрыг сүрүүлэхээр ирнэ. 그거 반드시 이루어진다. Гэхдээ энэ зүйлсүүд бүр гарцаагүй биелэгдэнэ. 그거 기억하라는 거예요. Энийг битгий мартаарай гэж байгаа юм. 역사를 속에서 하나님이 나타나셨던 것, Түүхэн дунд бурхан яаж илэрч гарч ирсэн. 그리고 우리를 구원한 일을 위해서 이 땅에 나타나신 것, Биднийг аврахын төлөө энэ газар дээр илэрхий болсон бурхан. 우리 육신까지 데려갈 것, Бидний бие махбодыг мань хүртэл аваад одох тэрнийг. 천상에서 주님을 찬양할 것. Тэр тэнгэрт эзнийг магтан дуулах нь. 시편 16편에는 Дуулал 116 дээр 16편 16 дээр 야오라 기쁨과 즐거움이 주의 우편에 있다. мөнхийн баяр жаргал эзний баруун талд залран бөө гэсэн. 그게 기다리고 있으니까 За яг түүнийг тэр нэгэн хүлээж байгаа учраас 잘 참으라는 거예요. сайн төвчээрэй гэж байгаа юм. 잘 인내하고 믿음을 지키고 복음의 길을 달려가라는 겁니다. Сайн дэвчин итгэлээ сахиад итгэлийн замаараа гүүгээрэй гэж байгаа юм. 주님을, 하나님을 높이는 일을 끊이지 말라는 겁니다. Эзнийг бурхныгаа өргөмжлөх энэ үйлээ битгий зогсоогоорой гэж байгаа юм. 그 사람들이 Тэр хүмүүс 주님을 만났을 때 эзэнтэйгээ уулзах үед 칭찬과 존귀와 영광을 얻는다는 거예요. магтаал, алдар суу, хүндэтгэлийг олж авна гэсэн үг. 아셔요? Мэдхүү та бүхэн? 우리는 그러한 내용들을 찬양하는 겁니다. Бид бүхэн ийм агуулгуудыг магтан дуу болгон гаргадаг. 제가 여러분에게 찬양시를 하나씩 쓰라고는 숙제를 안 낼게요. За та бүхэнд одоо нэг магтан дууны шүлэг хүчээрэй гэдэг даалгавар өгөхгүй байл та. 그런데 Гэхдээ 좀 전에 불렀던 찬양, өөрийн тань дуулж буй магтан дуу 지금 말고 그때 одоо биш тэр цаг үед. 나를 알게 되리라. Тэр үед л ухаарнаа. 그건 내일 가시기 전까지 한번 배워보세요. За тэрийг маргааш буцах үе хүртлээр сайн нэг сураад үзээсэй гэж хүсэж байна. 가사를 생각하면서 За саяны энэ магтан дуу шүү дээ тийм ээ тэр үед. За энэ магтан дууны үгийг нь сайн бодонгоо. 로차 전사님 끝날 때, 내일 끝날 때 그 찬양 한번 부르고 끝나죠? Луцаа номлогч маань энийг дуусгах үед сүүлчийн магтан дуугаараа энэ дууг нэг дуулаад дуусгах байх л та. Маргааш. 타르카의 음은 Тархаасаа өмнө шүү дээ тийм ээ. 자요. Заяо гэн. 벌럼치태요. Боломжтой юу? 이 벌럼치태요. 자 바이를라. 아무튼 모두에게 다 유익한 수련회가 되고 Ямар ч тач бүгдэнд нь нэг ашиг тустай цугларалт болоод 여러분의 삶 속에서 하나님의 영광을 정말 드러내는 그런 삶이 되는 찬양대원들이 됐으면 하는 바람입니다. та бүхний амьдралаас магтаал гардаг тийм магтан дууны багийнхан болоосай гэж хүсэж байна. 지금까지 그렇게 살아오셨을 것이고 Мэдээж одоо хүртэл тэгж л амьдарч ирсэн бах. 앞으로도 계속 그렇게 살기를 원하십니다. Хойштаа бас үргэлжлүүлэн тэгж амьдраасай гэж хүсэж байна. 기도하겠습니다. Залбирцгаая. 주님 감사합니다. Эзэн минь талархлаа. 비천한 저희의 입술을 통해서 하나님께 영광 돌릴 수 있는 귀한 구원을 우리에게 허락해 주셨습니다. Дорой бидний амиилээр дамжуулан энэ эзэнд магтан дууг өргөх тэрхүү боломжийг олгосон талархаж байна. 주님이 오실 날이 너무나 가깝습니다. Эзэн таны залран ирэх өдөр дэндүү ойрхон байна. 우리에게 큰 구원을 주셨고 Бид бүхэн агуу авралыг зөвшөөрсөн. 우리를 하나님 앞에 지극히 아름답게 해 주셨습니다. Бурхан та өөрийнхөө өмнө биднийг үнэхээр үзэсгэлэнтэй нэгэн болгосон билээ. 하나님이 하신 일들, Бурхан таны хийсэн зүйл, 주님의 구원의 역사들을 생각하며 эзэн таны авралыг санангаа 하나님을 늘 높이는 찬양대원들이 되도록 도와주십시오. эзэн таныгаа үргэлжид өргөмжилсэн магтан дуулааж болж чадхад та тусална уу? 어느 곳에서 어느 상황이든지 Айлч газар ямар ч нөхцөл байдал донд байсан бэ? 믿음을 지키며 Итгэлээ сайхан 하나님께 영광 돌리며 감사하며 찬양 올 수 있도록 도와주십시오. Бурханд алдар сууг өргөнгөө магтаж чадах тийм хүмүүс болгож өгөөрэй. 주님을 만났을 때 Мөн эзэн таньтайгаа уулзах үед 칭찬과 영광과
존귀를 얻기에 합당하도록 도와주십시오. Магтаал алдар суу хүндэтгэлийг авахд зохистой нэгэн байж чадхад туслана уу? 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэр дээр гон залбирлаа. Амен. За бүгдээрээ үгээ сайн сонсцоосон биз дээ тийм ээ. Тэгээд үг бичээд хураацсан болохоор бас